abusuam ewo mu se Jonathan ti ase de nanso so ne waye nti ewo se oboa ne dehye ebi aropa obi aba begina wo fie ho no mo o se ne awo na bi ye maame ne awo papa bi ye de wo sister bi ye de wo bra bi ye ma ba fie ha ne me pese me boa obi ani fie ha metimi de na ko soja obi ani fie ha metimi de yakọ police ana yenti adanse de ekoso o say and the king said, is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan had yet a son which is lame on his feet. A cussing obisa it is a soldier no person will do obi kwa what can't tell see oh Jonathan ne mane baako na aka no nanso ono kra oyo obubu ani no ye de ni kodi soldier mane ye e de ni kodi soldier enye ye eni pa nye o what do you say I am and egusu edi ho nkomo no o se na David ka kire no say obi ni Saul fie bio a medi onyankopon adoye beye no ana na Siba se Jonathan baberi mabi daso wo ho a oye apache de enya na doye enti nsem keka no ehya ase enya no ehya ase ache osina ohire ne soma ma wokofa no free Amiel ba Maakye fie wo Lodiba. And the king said, is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan had yet a son which is lame on his feet. Verse 4, and the king said unto him, where is he? Or where he? Si obi wo ho no ya apache kra no a meme no mi nhunu so ya apache. I have come to do him or her good for Jonathan's sake. Jonathan T. And Ziba said unto the king, behold, he is in the house of Maakye, the son of Amiel, in Lodiba. Enti akwanu adwuma wone ho. Die ye kokoji obi ase di firi ne nkyɛn no. Ye bisa say na obi ankaye ewe yakuma busuani mu amepese me ye na doye ana oso aka abrantie baako bi ye frɛ no oboba ono no ye kwadwosei ba kwadwosei a ye wo no ane ye frɛ no Solomon se duru ba bi ohunu se pasolo ne tete no eni nti osesa ne be ye ne Robert ne ba baako bi no ono kora no ba bi a wakwa akodie no akodi aboabo wakodi aboabo enti obu destiny helper na bam abrante ne shebre mu boafo no a waba na obi se na sese wo he fa na obetumi ahia no na waye na doye no onipa na okosi ni so no obu shebre mu boafo no abam abrante no ni school kura wanko bi o wono abrante no won hyeda ma obrasa o ababa wa no onim nipa hu kasa okasa nipa hu basa or to say in the name of discouraging the destiny helper from helping you. Anopai say enipa bit say it ewo we abrabo mu a nyankopon amamu a onko anim wokeka nsem ni bebre na ye ka se Lodiba no ya asase a eho no na ye yi nipa totwene eho no omkotena Lodiba no ya asase eho no anuanyam mpie mfiri ho ma Lodiba no de okọ no mu a etise de ya sentence to death Lodiba no ya asase prada eho no ensuo ntọ wo ho Lodiba no ya asase a eho no se wote ho ni nyankopon amamu a ode ne saa na wawu osena wakwa akotena brantie bi nchen ewo Lodiba ebuzia onyankopon will come for you emfa ho ni baabi a wote obi Lodiba wote saa breyi eye ohia saase so no wakotena ohia moa nanso nkrofo eje wo information afa wo ho na si we nke simple thing oh yes aka Jonathan mane baako ye frɛ no
sei anasa sei okay wo he sisi ya me no kase de nana woni ha na emo minimum say utumi ekura wo no ba bia otie bia no kase yenkofa na emre baka kofa na ba nkenye ni ebi ni mu dia dance say ose na brantie ne ba ya wo hwe nanim no ohun se nanim ebere ohun se nanim dua efe ohun se ni nipadua nkasa nso ye den eye fe odi ni ye bibi eye yie die wo hunu ye no obi nso se da bi osa obi nso se da bi otesare so obi se da bi sabi oye ofiri obi mu se da bi we no won ko school da wo esre so no wote na ne no omunim ni se ne omo hunu fa wo ho no enye saa ne Nyankopɔn hunu e de fa wo ho eni nti wo keka nsɛm ade ebu ohene na bam so saa branchen kwade wakwa Maakye no ayi ofre ne sen lodiba nso de ho wapa ene lord fe kra ne atutu mu yi nti wakwa lodiba de na asɛm na say then King David sent and fetched him out of the house of Chaba the son of Amiel from Lodiba. Enu nti anopo me ka kira wo se baabi bia wakwa wa brabom obi ni Lodiba asase a wote so ne ye yade enu nti ye bisa na se bisa se wo ye hwan a yesi we ye yarefo ye bisa na se bisa obi ni Lodiba kuro a wotim baabi a wakwa sisi ya no eye sujadie enu nti ye kan warefo a ye nka ni nka ho enti ye boni dia so ono de bepem sa abre wonware yo wei kowinsani no wei osansani kwasampani wei wonni sika wei wo mobra wei oyesei ye bisa wase ade nkrofo kan no why because ahokyere atamo afiri baabi ede wakotena baabi wakotena asase a ye friend say Lodiba ne asase a akwawe hono mo ne yede na akwakotena na Bible me eti ase se David antie ensem ana Ziba eka no ne botae nyina ne se Jonathan eye na doye eni ntie wo so ono so otumi replicate na ne Jonathan ye ma no wo ye bi edema no anopa yi dia obusuani bi ayama obi pen obejina so aba be hirawo obejina so aba be pagya wa firi baabi a wote ne de wakọ mapom batena bia emfa woni oba mpotem ho no mo ansem ankrofo beka kire no emfa woni oba abusuani mu ani wabusuafo beka kire no ne ewo ankasa wo maame beka ne ewo ankasa papa beka in the name of se odibu abem ene anopei se Onyankopon somai ema David ensuso esoma ma omukwakofa Mephibosheth edi free asase a eho no ye de wokwa yesi a journey of no return yesi eho no ye de wokwa ha enya de abibi papa bi betimi apie free mu aba saa asase no ne ye frɛ no Lodiba na Bible say osoma me omukwakofa ne de bai o say now when Mephibosheth the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth. And he answered, Behold thy servant. And David said unto him, Fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. Verse 8, and he bowed himself and said, What is thy servant that thou shouldest look up, such a dead dog as I am? Nti si ebisa ono ankasa in fact abrabo ne say ya di kokoduru level bia si ebisa ono ankasa kra se yebisa se enipa nyina se wo yesei ya wo ankasa nso so ye hwan obegye tu mu se wono nso so ye hiani obegye tu mu se yi ne to kyene obegye tu mu se ono de nka won se emfata wunti na awurade ba ya no pai me se wo a wagye atum se won se emfata no me se unti na Onyankopon ye den ebaaye wo a wagye atum se ne abrante ya agye atum se
already on sem fata na oba be ye den ewo ohene fie na David ahenie no se yesi ye kan enya ahenie ketewa o enya ahenie ketewa na yetumi afraw na woni ohene kotena pono baako ho akoto nsadidie na ohene asan hye obo se asase bi eye wo nana Saul dia asase bi na ye papa Jonathan dia aya gifri ne nsam mesan de ni nyina dia mawo na efri ne ekro obetena epuni ho na woni ohene ato nsadidi continually ebeto so enye 9-day wonder ose ebeden ebeto so we ne bosha David share Mephibosheth emfa woni nia Ziba na okeka eduru ba bi ono ankasa baji tumu se eniema nkoyie eduru ba bi no ono ankasa oba be accept se meme de se ba bi ade na duru de ade na sei na nso onyankopon a ono de enye ne nipa eka enye ne nipa adwene no wo dwene sorry ba mu na yentie de course Romans chapter 16 verse 1 to 16. Or say, I command unto you Phoebe our sister, which is a servant of the church which is at Central, that ye receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she had need of you, for she had been a scourger of many, and of myself also. Greets Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruit of Achia unto Christ. Greet Mary, who bestowed much labor on us. Salute Andronicus and Junior, thy kinsmen, and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ Jesus before me. Greets Amplias. Why na can answer me? Paul chase se ne nkrofo anu anu mo ye adwuma no odi bebre nu aho adanse o ka wo ho nsempa osofo junior pastors ne ka wo ho nsempa wate junior pastors mu senior pastors no mo nka wo ho nsempa na anye bia no wo mo nso so aboa amene onyame frɛ da wo so no watumi ede ye adwuma eni nti Paul de asɔre no oka wo mo ho asempa odi wo ho adanse e de kyerɛ adasa ema enipa nyina hunu sɛ ampa wo mo nso adwuma mo bɛyɛ no na ɛsɔ ani nti yebisa sɛ wo mo nso yɛ henfo a ɔse wo mo nso so yɛ asɔre ni mu aboafoɔ ebia oka wo ho asempa eni nti yebisa sɛ wo church members no mo yɛ henfo a ɛyɛ adi wo ho adanse pa wate yebisa sɛ wo sɔfo no ɔyɛ ofiri he ɔyɛ hwan a ɛyɛ adi ne ho adanse pa ɔse there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels, and 500 yoke of ox, and 500 she-asses, and a very great household. Where me na ya dance di ana ekoso di onipa ne ho adanse oye hwan yebisa se na Job eye hwan ene wo hya hye se odi ne ho adanse papa medofo anopai ye de asem ne di ba wiye na ne ye ka de akwa kosie ni se yebisa se wadamfo yi oye hwan unwie oye hwan bra yi oye hwan sister yi oye hwan se wuntumi nka ne ho asempa eya akwa no tum me say se wuntumi nka ne ho asempa pa ya yeden kawano etum yebisa yesi di ne ho adanse emwa bia ba ye pese ye boa no se wuntumi nka ne ho asempa pa me se yeden
ka wano atum ɛna no Yesu Kristo bisa ne nkrɔfoɔ no sɛ me ne mo na nam nkrɔfoɔ kyerɛ ɔma adwene nkrɔfoɔ ka nsɛm bebree ebinom sɛ me yɛ hwan ebinom sɛ wotiri mu ɔden ebinom sɛ wo kasa basaba sɛ ebinom sɛ wo tise ɔsemate na mo a me ne mo nam no nso mo sɛ me yɛ hwan afei ɛsoro tai din Peter ɛne nyame honhom te sii ne so a otumi ka asɛm ne mu nokorɛ sɛ woni onyankopɔn ɛba anopa yi hwan na asɛm ne tie si ne so hwan na onyame honhom tie si ne so amena di ne nnuanom ho adanseɛ na ɛde enhyira ne kwan bie ɛde abrɛ wɔn ɛyɛ hwan a Awurade nhunu yɛn mmɔbɔ na yɛntumi ɛnni yɛn ho adanse pa sɛ yɛni hwee nso ka yɛnkea no ntom na yɛnsi obi nhyira kwan ɔfrɛ me ɔbɔ ba ofori amanfo na wɔtwe asɛm a ɛde brɛ wɔ enyina ne sɛ what do you say I am ose me yɛ hwan nti wo ma no bisa wo sɛ mo se mo papa me yɛ hwan mo se mo maame me yɛ hwan mo nwia no mo mi se bisa mo ho mo se me yɛ hwan untumi nka me ho asɛm pa enka me ho asɛm bɔne Awurade nka yɛ ho no mai na sɛm emu nti aseɛ ɛwɔ ne din ne mu nti amen yɛde asɛm na si ɛsire Nyankopɔn sɛ ɔma yɛ nti aseɛ na yɛntumi nyɛ asɛm no ayɛfoɔ na emu nhyira ba yɛ nkyɛn sports up next Joe apo mbɔkɔ deɛ obi bibia yɛ kama na nso nyame adom me nso me ho yɛ ɛna odin sɛm ne ba na nyoma bɛsi metrima ne sɛ adom nyame bibiara nyɛ din ɛno nso ana ne yɛbɔ ɛno ana ne yɛbɔ wɔ ha o ɛne ti o hallucinate ɛnwom a yɛbɔ wɔ ha sɛ ne ba ne no ana ba metrim nipa bɛtumi ama nneɔma yɛ din de ama ɔdeɛ baki kan simbia nsem fata bo no nim kura obabia so oboba no that's the one so oboba kura ohun da akasa de senya ohun da ye wa chipoto normal no ko asisi wo bible nim nti si wo honam ani enye nwanwa onim ne da enkrofo na ekeka ena ono nso atibi ena ono nso so wa making a judgment ena wo hwe confidence ya o san so de ka de no a because ono ne da kete so sorry but ne obi kan bia no se won so be kan bia try say unim ni awoka unim ni awoka na nse yetumi keka na afei wan kasankasa nipa na nkasa so wo ya agye atomo wan nipa ne ka fa oh yes omutumi ka na wo gye atomo mefibo set ya ka kire wo hwe nsɛm na nkofo fa ne ho a omso wo ya apache otisei ye yi ne to twene baabi ede ne kokotena ya kra ne ye asase ho ne ye de wo kɔ ho ma na sɛ wo no onka nipa ho biem nti duru baabi no oba bagye tu mu sɛ ampa me de me ne hwan enti eduru baabi a nkrofon sɛ mom keka na wanye very careful a obeji atum you accept it say na de me fa benkum an yom kan na me fa ni fa an yom kan ene na no kre ma menkum nipa dem si bi wiade ese mo ye me nkrofo nti sana and you just have to be very careful and your man nkrofo ka ene ne ma wo ma kwan ma ni wura wu mu sometimes with tibia you just have to wo shake you ho ne ko o te crowd say wanti ni we bisa ho say na wo sa na wo ti ana say sa na wo ti ana wasesa enye sa na wo ti enso a na wa hwe ni mutin obi mi da se ene Friday nti I think say na ya wrap win up next week for so be san ba dan dan na me ka say entimi mfa aye from Monday to Friday na we dey yi one day we me nka say oh Thursday dey me amedia nti me fa Friday dey me amedia nti me fa na maye hu adwuma. Okay. I'm sure say ye ni sa kakra ye pick baako minu miensa free mu no sa eni papa ena fi abrabon sisaye sa ena ade bebre yen sa so eti mami nya mo na mo so mo ntoa so right na Nyankopon ya adoma wo kina e wo sa mo miedi nkomo de fa dwumadi e be koso wo batabi no ho okay e koso wo batabi nti batabi na ye CCC no akokosi eye Ahenkan FM Intertown Football Gala ebise competition no e hono mo ene e de ko nti batabi fo mo nya krado ye ba
nyame ya adom sana bosome ne de to so me ensa 3rd August ena ye nyina yeba na fe ye de dwumadi na ba hyehyɛ so ho teams ni yesen nson yes wo mu nyina din edin ewa ha okay mu nyina din wa ha na still na am say ya ye draw na wi na manfo nwom ho ntiase ebi mo da so e fa backdoor mo fa kotu kwan so ba e be sesa forms no but ebi mo so na ye so mo ye no omo nye say na abrabo ni tio obu hon mo a ye tubi dikan obi dikan ni ye boy ensam hey afi adru finishing point no na chairman attitude o tida na omo na yes we mu de asem kan no abisa ho enya nwa asase ne fo aba be dikan eso asene fo na wo tu omo hwe wa ha yo asase ne fo ma wadu omo ho yaw and omo aba be yo overtaking o isi da omo dwum ho omo training omo dan kwantafo abe yo overtaking omo dwum ho ena ehefo bie mu a friends nyame be kire fo nso abe yo overtaking ababofo na ehome tuetu Johane friends bie ni podi omu nyansha ase mpo na bie ni kwade omu nyansha akwantu na se wei ena friends esemusu bob tuja inti sana abrabo ne tie yes udi kan okoto ana woni be me sana tie anyways but say still na no obi epese ono so ba be fa forms na mo be man weaver bi no wetimi aba okay wetimi aba all right if you say we call guest they say ekwan wo to tell that guest ekwan wo okay wetimi aba jo ma mi nya na mo komra. All right, no pay adeshimamba gana mamba ye mamunyina akwa basonku bi wa asan aba Ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsem na eri ehia o ye kasefidie su we evidence based sports presentation on Maakye morning show no esomidin Yoshua Kwabena Jenim Yosef Faji obetene nka Raymond Ashete Rat ne Benito Maole enso hwe police show no ene anopay na afia de nsema hodo no so no etwa ne ho ewo Ghana ha ye fiemfie mu ena afi nkofo nkrosu de nyina enso ababijao ene anopay miemfa asida ema Jubilee Hospital o maso na sen kokran de esa gongon asan agbo sikatu da gudie mu nsem no babijao de tie ne se oyade nyoma ankoye obodi ni ma BPM ewo Jubilee Hospital hospital service no ye juma 124/7 oba enia na wasan wuchi akọ enia sanso inpatient service na aba eno nso eboa ebia peso beda ho na afia doctors nurse one midwives ejina so ehwewa sakunya na enso aba ede ama laboratory ni ebo juma blood group na pese ne no pese wo check ya BPM na yemboa pharmacy enso ho drobia bi obonya bi ato antenatal care na abada ma apemfo no afi sanso na postnatal care so ho de ma eneyi awofo na ma wo awie no nkora no omunyimu no enkwemu magye nkyekere na mobano omunyi engineer brane ahodimu theater na enso aba ebie no surgeries anaso operation bi ina pese ya BPM ye boa o sa ekwan no eso sanso na maternity hall no ebi ho no manintino oba na se wafa afura midwives hwe o mane ebosom no beso no nso bawo afa ho afa oba ultrasound na electrocardiogram machine no eno nso aba scan bi ye betwa bi edi ama kanso nitin ho bibi chirema dwen so yare bi hye ho usuro fere so bedi nkomo de akire unua anase wadamfo a yese bre na fe yehwe enso ano one time emfa emao de chene se iconic ne enso aba wani ina ohwadia unhu a ugbo no nani eye ne ya ohwadia ohun oba ne sa ontimi nkenkan obepiem awa Jubilee Hospital behwe aboa o mafi wani yare nyina no yahwe ede asa etuase one time ede ama dental clinic ne enso aba osen ene ne kaka etete wo osen eye cholesterol o pese utu o pese o hye pese o polish osen a bepiem awa eye Jubilee Hospital afi diabetes ene hypertension for no fie na pa bia no nchekire enso ekoso ede mamo dia enei sancheche ebekoso ekoso fiada wei ani fiada bia kantin wo ho enuntima bibia wo bia na pedo na pom niwom enso atwadia enwa ene Jubilee Hospital ye kantin se obana insurance ukita bia
tumuda yebeje na yahwe ye odan abuabu road ya so Amantra bridge ne so honum na obehu yen 0244 515849 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na one Jubilee Hospital. Enso edi enkomo na bibia akoye edi ama Festus Enterprise sebra jetia ne se ope multi TV DSTV Star Times Canal Plus AG Plus anase combo kra na ope ayuso a BPM ewaye Festus Enterprise unim se enche Ghana Premier League ne chassis afei uko PM o EP onimu a Italian Serie A ne mu French League na afei Spanish La Liga no enche na afei chassis aforo nchem o Euros no final no enso baso Copa America no fana no enso eba so pese ohwe bia kopiem ewaye Festus Enterprise na afeye ma decoder ni da no ma betimi aboa na sa dwumade nyonya bi ahwe na bibia nso akokama edi amount enya no nko TV na pese oto abepiemu ewo Festus Enterprise Hisense Asano LG Samsung ni na no ebi ewaye Festus Enterprise TV one mount decoder stands ebi aba remote controller TV there decoder there ebi available ewaye Festus Enterprise so ebi mo Festus Enterprise akachipa na oba bina satellite na fi terrestrial decoders ndi on ma esan abadwuma mre tenten edi ama AC ebi ho brand biabi hospital biabi ebi aba edi ama AC o satellite no ene AC no embo satellite no enyi yesi fa saw ha no brebe hwese saw ha no edi ama wa onsan enhia ne bio yani chimsi sport no na ebo nhwanim esan so eben shell filling station no achim odan 0244 515849 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 na one Mr. Festus enso edi enkomo K Afane Enterprise ene ties ahodo ebi ho oka no say yenkutoa bi say tipa trucks say articulator na open ho ties ato da sha sia kopiemu oye K Afane Enterprise na afiye ma bi na to went cables ebi aba we ma ne mupe cables ma mutwi timbakas no mbe piema yade mu cables no ebi aba perfect hooks ebi ho shackles nso no yade ebi aba kodama timbafo no afi transformer oil ebi ho worders na fridge repellers no yada mo machine mudi bodman oil we na sem di guma betina bodman retenten edi amount mbe piema na fe magibi na bibia enkoye emfa emamo aboabo na san road ya so na obehu yen fe number ye 053 997 412 053 997 412 new de bia se fitamu before the forest no and also offer 054 288 9071 054 2889071 na one K Afane Enterprise enso edi enkomo ODI Electronics ese odi media networks ase de chene se upe TV upe AC upe fridge se fridge no upe deep freezer se upe double door bi ana se tabletop na opa be pm ODI Electronics na fiyembo washing machine kilograms biabi ebi home Samsung rice cooker blender ceiling fan electric iron TV wall mount ini nyina no ebi available and so ODI Electronics be pm na fiyema on papa na fe toko yusu ofie de chene se nje se me wom ni se ebi a wono oban TV no unkita scan nyina na mu kita half yesi fabra yebeje edato na afie the product na ede amount na de akọ TV no ode kọ fridge no ode kọ na the 3 months enso atua ne aka no na afie TV no anase ne fridge no enso abaya odia forever uhwe echi akwan a na se ne MTTU Ghana Police Service no ene nei ebo ehwanim e wa Chimdan Stadium Junction ye ne Bamboo Inn enso share one building number ne eni upensembisa bi anase ne yanu bia ofre 053 9500 514 053 9500 514 na oni ODI Electronics enso edi enkomo na bibia akokama edema we nyuma komo so asene den nenso no agudie mu nsem ababejao ene anope Another pension, Samana Siensia, and soon free a youth and sports minister, Perfect Mustafa Yusuf, and soon Chandano pay, and for more than essence, some for more or dear Jack, and Sisi Yadani, a room with Patemha, and I fay a year in Kuhudwa Aka,
na se odani ewram dia na se eye school games ana se inter schools no enso bibia akona we ya se odani ewram enye debiem evise mra yesusu ayankwara ye ko school no na se ohwe inter schools na dia na jana so ye pa eno eboye emenya place ahodo obiri na enso bebo be sia kind man national team no se sia ohwe agu eniti odinema begu akwamu se de be ya eye inter schools no enso be sanfa no toma pa bi efra Sports Ambra Abedi Pele na Oseku for Tony Boa Sambre no na Ghana national team your national teams no especially football side no na the whole world will be enu say Ghana for your boy your humble pa sometimes so na coast football ya dia na very very important o coast school na me was Salaga secondary school inter school sports festivals o mu say na park be bia park no high ma o no so na it me use it me dey identify talent o mu feed into local league and also even our national team. Nti ayade adam akoma so say Yankopon ya adom ye very revive inter schools sports festivals. The whole idea na say with me are from the district level near the Aba regional level near Aba national level and we create a platform for us to be able to identify our talent. We ayan command say honorable youth and sports minister Mustafa Yusuf and so dia and anopai adwin dia agro papa dia adwin dia agro akasema now what time was papa dia adwin dia agro okay say be obesan bakra yes any months I spend o so ya fiance na do nema begu akwem ti ubada da nyanu se nema ngu akwem blasters and one wa hwa yeah say fiance na do nema begu akwem school sports fiance na nema begu akwem aka 3 months so say ni ato aba wa unim se obi a obetimi everything you see to say bi MPP cry winia unim se still go so minister fiance na do nema begu akwem eya munja isa ya dwene di agrosa no we say o kan dia pivot nti yanko yampemu awa aya Kumase Metema Sante Kodoko Boboko nim nya eba ne another signing enso akoso enti se mekaya Kodoko we kan wa na se the fourth signing no maye no mienu efi eye Sudan bako Ghana ni na fe last one abepiem no Congolese we Congolese soldier or center back ni din enso de eye Indongani Samba Gebani Onel onono ofi Congo in aba center back echironom de the Rock of Gibraltar beginanom enso asiban edema kotokubobuko no na oye captain edema Rahimo FC Burkina Faso na yade a eno abrante no be piem Kumase medicals no yade a wayema wa pass bibia akoye edema 23 year older ye fen Oneli na report en second abrante no 6 feet tall na last season 34 appearance na oboye in all competitions edema Burkina Faso team ye fen Rahimo FC ono no ohye 2 goals na sanso ma 4 assists na somebody say ono de oho notice say the manager say Kotoko interested onimu na ka the manager say yes a lot of clubs aba na so Kotoko abadia ene jai clubs ni nyana no Kotoko eni nkomo Kotoko na mpesa mekobo into we nkomo a na say Samba Gilbani Onel ade jai. My name is Dongani Samba Gilbani Onel. I'm a central defender. I'm very happy to be here because it's my first time. Kumasi is part of good city in Ghana. So Kotoko is a big club. So I'm very happy to be here and I'm enjoy it. It was my dream to play for Kotoko. You know, Kotoko is a big club, so everybody wants to play for Kotoko. So one day, when my manager called me that he said that so Kotoko is part of the team who is looking at me, so I just forget about those teams, so I come first and fast because Kotoko is a big club, so that's what I tend to forget about those. So me, I want to go direct to Kotoko because I love the club. It was my dream, so I want to make it real. Inti monkanje Congolese soldier ne say ye Kotoku ni Kotoko enti no ohwe pronunciation na ayesa achim da for ni be di papa pass be start league no mu Congo player bia Kotoku royals amza asimbesi but we na Kotoko ho asem na oka one fence one ma o see every year bia ojudie se Kotoko e be battle for air trophy so person oje trophy no racing na so enti no ono so aba no obeboa ma Kotoko Ghana Premier League no omagi de som na so Africa Champions League no oma qualify akobi
na afema ko make impact enso ewom ona no esi no oso no de ne ball ni nyina ati say branch friend Sergio Ramos Garcia oso ne ball ni nyina saa na tie na bibi obekọ bia country obekọ so bia no ne ball na obo no ntine amanfo friend Sergio Ramos enu ntino oba but still na on kasa bebre ne performance na be down di our air park na so if football season no e shasia. Every year is going to play about the trophy. So myself, I'm here to win everything, to win the Ghana Premier League because it's my first time. So I want to win the Ghana Premier League and to qualify for the Confederation of Africa Champions League. I'm like Sergio Ramos. So when to talk about me, I don't like it. So I'll just show you in the pitch because every country I play, they was calling me like that. Like I'm playing my style my style like is like Sergio Ramos. So that's why I want the supporters to be with us. I want them to push me and to push me to give my best. So I'm here to no joke. I'm here to do something better with the club. So I want them to just push me and I'll let them enjoy. We Congolese soldier, Congo center back, Kumasi Asanoko, Enra Omasano, no 23 years na Branton Eddie Enra and medicals Etoja Wapasi Kama. 2 years in a Branton assign Edema Kotoko. So ne bono it is Sergio Ramos. Na Branton no ebepimo Kumasi on a doctor Nate Ogum Asia you know. Dr. Nate Ogum also a player onimne da was expecting na che na nkwadi no any reactions at Dr. Nate Ogum odema Branton friend eye Indongani Samba eye Gabani Unel no eni. That's my man. Hey. Samba. Welcome to Asanti. Inti, no, that's my man. Samba. Welcome to Kotoko. League Nation here. And I will go be a chasso. Yentwa so na ni remo nation self sibobo konumu din komon femfere mo fama ene anopede na se head coach no Kasim Mingo oba adwuma ye papa enso aboa nations bobo konu de no komo akra so diaja o se Ghana Premier League no players awdo etu kwan enkrofo complaining se oda ni remo a Rwanda na de na enkrofo ko oso no de ohwa enya hwe nya se bia league no na se enya papa na se league no munya de o si ehaw ni na sikasem evize sika de ni ubotoma ema aso nya hie papa eno ana emwa me place no omo etutu akwan asem enye league ni na enye sikasem because oko outside no ko Rwanda ko bobo no hwe ni saraya de mewa ni sani ofine de mama na otumi bo continuously 2 years do ba fie na invest properly why okay Rwanda nyo ko jira on betimi e o fa teams ni se ni Rwanda ye be show but mo sikasema Sudan hani he apu the place no ko bobo ko fa Sudan teams ni mo ye be show it's only 1 or 2 maybe I so muya din kakra omuntimi e nyina sikasem and America say sponsorship no the clubs need sponsorship but individual and a few team up no more and the team and traveling so we share kwanu we free akọ na rugu akọ bobo we are no abesi akọ look at the amount involved nti eskasem enye bibia eskasem but if I'm need also mo ya de pa because ufa ho 1 month we depend the paper beto ho no sure expenditure omonka enye bi katitu and we don't get that from the gate process into unless sponsorship teams now was sponsors you could see some there they don't have much problem many sponsorship no very difficult. Who calculate players salary per a month with the technical team and yes every week one more home are you traveling look at the amount of money you spend because you go down hotel didi 3 times a day after month look at the fuel it's not easy but until we get sponsorship for the clubs the players will be going out. We komono bi na se papa no edi eja wamfana no ansiwa na afei osanso di jase nations 4 players ni bebre na ensu Kumasi Asante ko etobie bi ko ato folk na ebusa ne se semprempren no head coach no edman nations as we boku the players na ekoja ni sai eno besi abo next season no we've got our replacement already any problem kra in effect we so kra you release a player no one guy so say when your replacement
We commander say Nations FC head coach wa Pefane Casemiro enso ediaja. Brim Central Football Association chairman Mr. Daniel Asqua na nanu ada yebo pin ne di nkomo say Brim Central Juvenile League no yabo awie na say ohwese na season esi koya be reti ne ho say so no de wo mi say we ne first season here to about the man no be say 4-5 man tani enu ntino so reti ne ho dia be say 70 to 80% on the man ho o say owogidie say 1 or 2 bi ankoye league season mu de na so omadwoto to wonum on be hwe no makoreti ne mana ankoye nya se na be ya next season no e sha se benya bibia tototo our Brim Central League name. Meet my say so far so good. Meet me mammy who 100% you can meet my mom be 70 to 80 for the leg near bueno. No back could be wine to me uncle ye. But so in the shady, I am a next is never you know. So no more is here now my leg no. Maybe say it should be track. Na ya ball leg na ma e be do next season na be a 7 which was about many way you know. Na be a 100%. Until now, is what you say. No man back home, you are and quay or a lake in a boy. But in England, say, I found my bar. First is a mabba to some mistake, you know. Namaya Dina, in next season, never starting. On the show, some mistake in my daughter in that war. Send B. Science and society. We koma odija na okoso to aso say next season the league format no e ade besesa o say ade a change bebre na ebeba league format no mu anu ntino say we team na mo participate enso our Brim Central mu ntie ne o say ebenya Premier any Division 1 ewo Brim Central league na eba so no next season no emu. So far so good. But man the whole Eastern region we feel league na ebo na boy and the core regional district tour no Eastern region under 17 ekoye fit say your leg nearby one normal ekoye because over the Western region now your leg nearby and one picky place no to the for regional level I declare to me quite by no nice what you say leg I papa me ya duma next season no metro say you put more sponsors I might be say next season never but ya league next season they say baba no Premier and Fair Division, Premier League. I'm going next season. Your ball league need be under 13, first, second, third. More Kobo Premier. Under 15 first, second, third, Kobo Premier. 17, first, second, third, Kobo Premier. No more 4, 5th season. No more Division 1. Until your ball, you decide some more until you need a Premier. No, so we are Bobo Division 1. Na Division 1 now woman who are the first and now so about the share Premier team. It only next season a year my year I said leg and every 8% for the whole team. We Brim Central Football Chairman Mr. Daniel Asqua and Komo and about another Saturday. Yadia Ahenkan FM Intertown competition no draw no enso enya baso ewo Ahenkan FM yenim haya na Jumadin ebaso na after say draw no kone wie no papa ne ni onunyam ebeta draw na chi no Mr. anase Honorable Emmanuel Apiakubi Abuabo Assemblyman no na ono so after the draw no ni edi nkomo kakra echem say yes on the someone ewa Abuabo nto be pesa Abuabo enso betimi age competition edesi na so na ogide say preparation Abuabo boys no omo no sa adwumadia ebasu ombeje trophy nom da sha Ahenkan FM enunyam na okache team se eba nyina se obia embon homoden ebise we nice opportunity enso edimomu nyina so metunya konya empo Africa nanom akonkofo nkroso akosi akan ehonum bi emniti no ba encourage so obia embon homoden na mum on the stone ogidie se oni ni team no committee ni betena se na embobia so moboade boa Abuabo no nom je trophy no ombeje na afi omde Abuabo no bibia so akoye edema Abuabo o share Abuabo the way on preparation on my year they may expecting say at the end of the day no na sending Ahenkan FM AC has say no say it be G-cap no near the share Ahenkan FM for so anymunyam because o share a FM station say on patem hen na it me hear the Ahenkan FM Ahenkan FM aye on my pay setters omo no mo ye na manfo so ehwe ho the issue the moye bo say enche other FM stations so ebehwe no omosia nti Abuabo no so they may expecting say G-cap no na dia share no this game here be a nice opportunity
at the mom. Who knows? It be a true this, no, because Matisse scouts the remember around. It be a true this when not opportunity can see be at the FPA at their mom. See, they make a chum shot. You'll be any mediano, onion home now, onion ye. Now, it be a can be at the FBA at their mom, so no more so in your penya. Nebia almost be top teams be at their ball, and your gun have grana, Nebia Manoni. Yeah, many come see and penny for so a answer tournament in the first and answer almost at here. Yes, so Mobia or Hoviana, I said the Bebom Biano. The Beba, next year they are bomb yet me and Jomo, now almost at me a tournament at their Shabba. We honorable assemblyman Edma Abuabo honorable Emmanuel Apia Kubi amukacha do na etwanitia efrene nkomo eno yenda ni esuremu our Eastern region regional juvenile club no so asua the secretary opa ye freno etua otu na na ni erom de na Solomon etua tu nkomo aka janna no pay osi play do amukoko boy tournament to do akofodua no ene nyakopa no muhie obi a na febia so akoye 4 pm no odani ewremu ekofodua youth resource center akofodua ha ene se dwuma de kase ebutu omuhie obi bia na preparation ni training no enso akohyehyɛ so edimu enkomo aka no ede eja yempiem onkofo nkroso na yadia Sunday kwasiada Euros final no baso Spain omo etans no ni England ede aboni Olympia Stadium Berlin hono na sa game no baso 71,000 capacity stadium and as our final no enso ebaso Francosi aya Leteza on eneyi ojemo Iris man from France edis agena bibia so akoye ede ama aya Euros no afa Copa America no aya dia 3rd and 4th place ebaso Bank of America stadium honom Canada womo ene aya Uruguay na di eboni na fe eno no aya Monday midnight grand final no enso ebaso Argentina womo ene Colombia and so in terms of Hard Rock Stadium Miami Air Gardens honum na sa game no enso ebaso 65,300 capacity stadium in the sa game no enso etofun wo manima edimu nkomo no edieja udani Euro Manchester United reporter toja anesa brand osina kan edma Paris anyobo kono brand fan Xavi Simons no amo atabris kan brand edi kumoso ba Japan abesi kan Euro Manchester United boboku yabaka chose judging club in the USA for open say World Cup enchombe host no na ka judging no bad club former Liverpool coach no ombre na ombe som no coach team Davis say omo Copa America ni ma no coach dem koye ni de and say that answer report and second say judging club said that be on the stone person or take a break and no wajete USA juma no udani Ewremu our Newcastle Kuruma branch for Sandro Tonali a reporter toja we last season mo baby and China Ewremu a na some cover branch fi similar mo ko besi akan eduma Newcastle mo ko no branch by no ogusu ebo a na se empirifo eden tansa de ball no se ko Ewremu e similar mo ko remre no na se odno ko for bet mu sensem enitino ya bandeno 10th month and na se month makuma ko edu sa branch enkonko transfer se dia so a wa sha se training no edema Newcastle buku Kylian Mbappe lotin wasan contract no ede ama Madrid free contract no di fi beboku efe ni PSG be PM Madrid mu na obehye 9 jersey ede ama Madrid nia bansa ne jersey no se wo pe bi ato a 160 million pounds ene na se ubetimi enya na ode aton bibia nso akoye nia ban se Tuesday 16 July na Madrid for airport branch no ntoma na se Madrid website no a crash episode ni chema amanfo mo pe Kylian Mbappe jersey ni bi ato no enya sem kuto yesi wada jersey na 6 weeks ansana on sabeka Basta so yesi ado ma confirm Abrante FN Lamine Yamal si ado ma confirm 15 months ni se si ade ubo Lamine Yamal dia oye official first team player edema Basta bubuku no nintini nso fi wonu ma eba enema yakona kwampento ze ne birthday yes DJ airtime ewo achim ekura na aduasa achim aduasa enti kwampento wa achim aduasa and then birthday nyakopon sha no mbo ne yipa na yenda yinso ase Becky Force all right Becky Force ayaze akantana so se ne ba ne edi ne birthday Jackson Agbenyo Zida ene odi 2 years eti we Akantara Papa Richie former of Achimansa now Achiaman FM enuntina Papa Richie
ɔsɛ neniba Jackson Agbanyozida 82 years into Jackson ene anope happy glorious birthday. 4 years. Enko emfa. You see captain in the morning twas midin Joshua Kwabene Jeremy Yosef Fajiri Otenen kan Raymond Achete Rat Benito Mauli produce show no or Boba for the Amanfo over to you. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Yam faster than call mother sports team Joshua Kwabena Ejanim Kofi Ejiri Ben Mauli yet Twaso Haramodi Yama bringing the time check some 51 minutes after 7 a.m. Marching I don't need you made any ding of Fremi or Boba Ofori Amanfo so quick one Omwene yo mawoda Yenu amun celebrity
Let me start with this one. A glorious happy birthday going out to Justice Champon. Justice Champon. Charlina, see away. And I know you who say, as I say, we are police, you say, we are DNU. So, Justice Champon, a glorious happy birthday going out to you. And also to Nana Kofi. Nana Kofi, it's your birthday today. Happy birthday. And also to you, Kwame Painter, aka I Am Ken Anthony GH. Happy birthday. And confirm out. Mami Grace. And I would a happy birthday. Nana Nigel. Also, and I would Mr. David Laye. Also, and I would happy birthday going out to you. Philomena Amponsa. Pastor Daniel Edu. Sechi Apia. That day Bonsu. And then madam we are not meaning says that day no so you didn't. That day Ishi Ayachepa or Bartington Gramo, you won't be that. And also to you, Zachariah Nah, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Osofo Zachariah Nah. Ohene yere papa bi. Also so na wa with Samuel Yeboa Bedu. Samuel Yeboa Bedu. Happy birthday and confirm. And also to you, Mensan Regina. Happy birthday. I am a classmate too. Mensan Regina. Na time we go school pa. Hey, Nkrofo we. Oni eyi. Aba. Ming to ming candy. And also to you, Olanyo Ewa Akwetia. Wolanyo Akwetia. And then Wolanyo Awoda. A glorious happy birthday going out to Wolanyo Owo Akwetia. You've done so much for me. And let me do this final one. Now for Yamfa with that chin to us. A glorious happy birthday going out to Jackson Agbenyo Zida. Jackson Agbenyo Zida. 2 years today. Oh Papa Richie. Papa Richie say my happy birthday. Oyankopon kan ho nyi be panyin papa. Wakoma so ade Erade mani mremu. Surrender to my love, for he has done so much for me. Jiha Kafu Mawu. With that chinti. Never told that chinti your bra kwenti afuti na disunye wo me bra so me emfa ma o. Bro, focus someone or pay or say to yourself, I am stronger and bigger than every situation. Say to yourself, I am stronger and bigger than every situation. Kachira won say me hu odene na me so eboro tibia ebia eso.
So these are the words. Your person will catch you when I don't pay with that chinty. Catch you who say me who are denny, na me soon. A chain to be a beer. Only with the NTR because when Uncle Poinche and was in all changing seasons of life. Enti and none said ye son and opa a year and you may ensue to a year bo nine muno or Uncle Pombosh and say or beba be kaye. He will come through for us or beba be gien or beba be boyen and unti and a year can say yen yes soon. Ye ho ding a chain tibia biara. Ebeba yenim ne ye nam mu sesia ebia na wo situation ye sickness yade na wo nam mu ebia wo de ne ya ho kire wo pa ebia na wo de no eye anidaso a asa minim ne ya wo nam mu but me pesa no pe wo gitum na ka kire wo ho say you are bigger and stronger than sa or how ne amane ni nyina ka kire wo ho say I am bigger and stronger than those situations. Said ye tibia me so. Esene saa amane no. Oda chinti. Me pa cho ye de obon krata mbo so de to aso. Now, when you say Oko Paris, I don't know, of France. Oko when you come ya demo Olympics game ebe koso e hono. And you wiase nyina dwumadi aye ba bedie. Aya na efe pa Olympics no omu ni mu ye. Na afiwe die no ye de ko Paris, France. Ye hwehwe mu a say okay, adwomtofo ewu wiase nyinara. Over 7 billion population. Yen was asase su nyina no. Ye pa dwom tofo a omo beba ababe to dwom ewo eye Paris Olympics game no ase. Ghana yetira ye ama yen ankasa ye dehye. Ye yankasa yade nyina. Eye Mr. Michael Ado. Nana Ado. Enye Nana Ado mampani Nana Ado. Michael Ado sa kodie obede pombede ono nso so wiase nyina ye pa adwomtofo so omra meto nwom odwumadi no ase no ya frɛ ya dihye yi a obede pombede kwakɔhye Ghana anuonyam ɛwɔ sa adwumadi no ase nti ɛyɛ nigesam ɛde mo ɔman no ɛde na osi eti obede pombede ne nwom kakra na ye mona baso wayade wa hye anuonyam bring to me can nina I see that baby and you been crying I'm into my woo. Amampani abedi achire Alhaji Mahamadu Bawumia oso ono waye bebre nu a chen John Mahama ntisi eto aba ne de ma no na oba beye mampani obeye more
Senate organized labor almosomo eba be hodi putupuru nhyiamu aden a na no ne yese National Pension Regulatory Authority etro krata ba bonten se Senate for hotels no mpeso wo ton no ntwentwen so wo mokoye nhwehwemu and Senate National Pension Regulatory Authority ne kire se omokokoye nhwehwemu no Senate for hotels no mpeso wo ton de ma Rock City no omo betumi aton because omo hwehwe nkrata mu ne nkrata ne niam ahodo mu no bibia de na kwam e kama pa ene to omo betumi aton na saa ensemi na anye organized labor for ne da enei omo so omo ba be yinhyiamu yebedi ho enkomo ebre ebe mu a na saa bre de mame mra fie ha no mo na afei dewubo enkrata mo boso no mpanimfo aka me ho womo enye yadom mfa ema yen afia ni kofi mama machia no pay na mumpo mboko de na adom yenso ye ho ye yegina mu ara enkakanka kra onyankopon de yen atwa na wotwe a yesan kowura na wotwe fufuro mu ye wogidie se de aka nyina so obeye de ama yen anyways enti madaro my na de ye gbo ewura de bonkrata no emu ntem na ye kenkan wie ne nkomo bi wo hono mu ane de atoa so mum ye nkomra madaro my anapa no wotwe agbapa ho sema miensa de bonkrata na ye be frase abobo so de amawi afia ne kofi enie ya the new weekend crusading guide de bonkrata no na frase yesi owura kantanka waye new herbal supplement bi ebibidro bi na Ghana fo ehuri so papa chese kwafo no ma ye adwuma wo mu ntimti no won ma bom sam ne page 10 asemi eda ho no mutafa Ghana mampani abedi akira wonu kuro ya 2 franc ade ma MPP amanyuko no eye owura ba omia so ne yesi wakopiem ewo bungurugu eni oni akunafo di ahyiam ewa hanom se ne ohwa wo utim se enioma so bekoso eho asam edaham secretary ede aba sanso eni ase John Dramani Mahama ne ntu abo no wabo sesei wadi aduru Russia ene yanfo nyina yie Russia ena sesei waduru honom eni one empanifo akwa hia ne abrofo igu ha ya wo hemfimfin eni ese campaign mu ayere pa Russia honso campaign bi aduru ho eho asam edahanum secretary ede aba sanso ana ambulance hon sansam atofo sen jakpa yanum attorney general okwafo ewom wo mudoso saa case no ena yese ababeto dwajaje ya wotre udwaso kire se wo bonsam twofo nyina kokose saa case no yenya ho asam ka na be kwana ne ya so ne sere ne abasa ena jakpa say ena jakpa se wo evidence judge ne kire se bokoko so obia kroma media fo yenya ho dawubo yenya ho nsam kaye na yenya ma wo mu judge fo ne di asem nya nsam twofo ne di asem ye do mase yetie na encha no mwanso ena eye senate fo asem ya na obo kan yesi sese ya ka say senate fo wo maton shares no ohanji chemu aduosia 60% ade ama hotels eye owura na yebo ni dimbra ne champon no ahanti ya ka say hotel mako 9 4 ene ya approve ye say yenton yenche yenton shares ni bi emfama ankrankro dwumako ya approve enti ya dahanum say akrata ede aba new weekend crusading guide de obokrata mu nsema mi eno the chronicle the obokrata ni mu amane bwana no pay wode enam enamede etwa so amawo na ohwe ne krata feto so eye miensa akosi eye du enan na o kire mu se ensam na doso pa na wode eye maame na atoshi emfonyini ade aba ana wote se Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia opanyini no Ghana ye dachi eshenensa woni MPP fo sanse papa na nisuade hu na wo no nya asam ketwa ti awose Ghana fo hwe na yema na konya na obesom oman se mampanyini ti hu asem de obokata yi enso ede aba owie no atwa mfonyini bi ede aba
eni agya wei atifido mantamu no ena eye Ghana mampanyina bedechire Dr. Alhaji Muhammad Baumi oye Franketuni ede ema MPP amanyuko na Jordan probo ahihye so ho a enya asem ketua ti woni eye ahemfo twetwoduro ne ani ntini a won ewo atifido adi ahyiamu na eno ana wo kyerem se owura Dr. Baumi na ekasa yo wo se owura mahama hu na no odwane odwene wa wanti ase ubusama wase o owura mahama suro se wone ne betena se agya omu bedi anobaba ye ne obi adan nanim de ene eye ne su ehuna wowo titiru se kobasa ne se katumie na nimdi obetim di aboa ba Ghana akwa nanim no sa debate no mahama edwane ompese obeba na se mahama peu ompeu wono so bechinchini na agyadio na nisu ade hunu akeka kire Ghana fo na ose mahama suro nyina ne se obe expose no ai obe pa ne won to mama Ghana fo hunu se sa owura mahama sabi kafrachiu nimdia pa de ebi ni tirim te ho asem de oboka tai enso ede aba ewa ha na ose hydro authority fo nso so ni UK empanyimfo bi akọ eye akwesi nkunya a omu nyina de omu sha hye ntiase apamase a omu hwe ni se nsuyiri nsuyiri fafa ye nuoma no won be hwe na omatimi aboa yama yesi ano enso so ekwan ti ho asem de oboka tai enso so ede aba ewa ha na ni quotation no ewo Isaiah 41 verse 10 Isaiah 41 verse 10 ana nensem no enso so ewo anopai pe o tre konkon na kenkan nensem o de bai na emu de papa the Chronicle de obokata no ensem no The Daily Dispatch de obokata no ena mede to aso adiama wo na John Dramani Mahama ena yase yakasai we dwane afri debate onaka against for we na for we ni yatena se na pepe da yanim na ne ye debate omen yakoyi wusu se nkoyi na ne akyerem de ntie nkoyi na mso ma kyerem de ntie koyi a he Mahama dwane we dwane baomia na eka na asem yo ose Mahama so ose omen atete apansam se kontebe ti kwatena se wahu no ono so baomia so omen koyi na ke yemfa debate ne ntoso ne yanhwa de na asem ebeye de your argument are for flat ye hwe se bi bebe mu a hey oye se ai bo ahwan moktari mami ni edi osia ye de empe debate bia ene empe debate ni so mu dwane debate mumu petumi aje na so mu suro debate ka mu ye de ya ka mu suro debate ti ba omia na eja wo lanchi nanum a ye kratai ede ehon nsem aba na Mahama nso ena Mahama bebre wa kratai mu anapen Mahama nso yase ono nso kwa ya nadwen onu kro ya Mahama ya o ko ya nadwen se kana na dan kwa kufuado ni free SHS asapa watwa to ono eni dimpa wanya fa free SHS ka Mahama peso ya no obowuram no ojefa enso afọ flat anyeye ba ku se na free SHS ya wo ya dan jefa ewa abra obi anim se na dan kwa kufuado ena de baaye tikrata di mu nsem aba page 12 eda ho no motafa na owura bi nso eba no se amanyosem ye nkyerɛkye adwen mfa no bi ngugu nsani ani na ye nhwɛ nkyerɛ adwen kasa mfa ho a ya mfa ni di amba nanso yesi analyst no wɔkyerɛ sɛ de nanu akɔ so asante mantamu na po bra ye bo dwa wasante he ahemfie manhia ya asante he ankasa timitu nanum tuo ka sɛ wo matufo ɛwɔ dem na sɛ atufo ha bio ne enkomo ekɔ so nyina kyerɛ sɛ otumfo asante he wagye MPP fo atum yo ntia ho asem eda hanom sei ntia se saa dwabo kaka ne ehu ni nsem asante he kan ye no kyerɛ sɛ wa endorse wo mu MPP fo wa anti asante he endorse wo mu ho asem da se the Daily Dispatch de obokrata mu nsem Adishimama mede de obokrata watudin ese Daily Guide ena ede etwa so amawo na ochiremu ese owura John Dramani Mahama said de obokrata udom yedika de asomwo no isi ade wagona ketem onenam Russia o ene wo ye lala sulala mesremo me campaign no momwa me kakra bia nswa
sikasemu sisi amon se makọ opposition ache enfie polpole nwotwenie ti me ho aye tron to sepentwa ho kakra bi amde beboa mi bia enti onenam na jasisi ade sebseb impreduasa o pemwa ho asem de obokatai e de aba na eyesa ambulance ho ensanka ye da sandi bia ye bo eye ensamtwerafo kokose obi akana no mpado e won nsam no ho no wo de aba kire mu se na sibedwa mu chia mahine right honorable Urban Kingsford Babin sam no kasai o kire se owura jakpanso so asupina no nti eho asem de bokata di aba yesupina wana yeso kwa kugina daka nim opempe o se okogina kwa chechere mu nsemu ti eho asem abusuafo iso onya de bokata no akenka de nti a speaker nso ho abewura mu owieye ana wo kire mu se ukọ atoye mantamu a ayefofo won wo ho ana yakokọ hwei omo mu se pa na po yenye udeni uyebue doctor yenye udeni uyebue ti omo bo na baso pa tituru kura ne ebre de nwumasua adwumadi hye ne nsa no awo boa ye ne emofrei ekọ aye school to aso wo kwa no enya asem ketu atwa mfogini e de aba unya eye daily guide na wakenke tumu nkyene na wadi asem bia to ya wo kire mu se otu aba e de ma MPP a watu aba e de ama wodaache nsem no wadi atoko tumu na emom nipa kro kan ye wamfani di amma nti de o ka sei se de oboka ta na no wo kan se ho na e kasaw nya daily guide na epe nsem no akiri kwan se de mu nsem no akasate daily guide ama ne bo eno no adeshimamba daily graphic da obokra ta no ena mede to aso na yase galamse ehun sansam wo wura Cameroon dodu en wo che se galamse ne yanhwe ne yantu ase e be ha nchirima pa galamse efom empempna de tu no kwambone so no sempanifu anhwe ne wo ma ntu ase ebe ha pa sasi nya ne yesese ni nsuansu yesese ni tie die empanifo ne wu kɔ na ka yen kwala afiampofo am ne ka ase ya yebebre pa papa isuma yen enho asam eda hanum se wode aba na snetefo nso ene wo masama be pia ha kirem se ye ka se die National Pensions Regulatory Authority wonum agia tum ama wonum tumi so omonton adekro no omoton ama no Rock City Hotels no omuntimi ton 60% share no edema wo mu ho asem eda hanum secretary ediaba na yanse na nada danko akufu ado abo Samuel Abu Jenapodin se enei onhwe energy ministry aso ye no so enyamodin aso ye no onhwe so nyina ma no nti yade nimfoni afia asam no ho na stakeholders eno omunso eka kire wo mu ye cement e wo Ghana ha se ya omuma wiambom pricing no ebuo na ya omde tototototo cement so no omuma wiambom kakra omunkyire chemi ehunu sampa yekoto obesen ye de ye ne yekoto kako ene ye de fra na ye be ye cement nti kako ne buo te sei se besen so buo te sei no we nti omumu nkonta kakra me ye nhwem ne ehunu ade hwa ade na ba se cement buo se 101 cedis adan enti empanifo kirem se cement wo mu ya cement no mo pricing no omunhweriye no mo ma fine yomrem no obi ante ne ho ase daily graphic munsem truth and accuracy every day na nothing but the truth the workata no the informer na the informer edem panifo atwetwe romienu emfonyini ede ababetu omubienu de ya yire so paso sede ya nyankopon ya adoma afimpinu ene aduonu enum ede ekro no emu ba ko na beye bampanyini na wabesom manyi na sanfonyini opanyina wotu frank adia ma osun kokruku amanyeko New Patriotic Party Urua Dr. Alhaji Muhammad Bawumia ana afede wotu frank anso dia ma National Democratic Congress NDC Urua John Dramani Mahama na Urua Bawumia no woto ne nsade afre Urua Mahama se womrei no one nsinkonya na achinji adwumadie bi nkoso to o se we man to man bra ne ye nyina ye ntena se wo so wonimdi ai obi anhwe ne die nguo ne ye nhwe ade te ho asem eda ha
owie no wotire mu se Liberia fo oma kire Ghana ekwan no se yemfa so ni nyina ne se Liberia man panyini samlo ka se wotire mu se aketua na ketua watwa so hu ohaji chemu aduanan 40% wose wo de che onye nti wose Ghana fo empanyufo so hwe so no musua sa akwan no ti the informer anaja ono so de adwenkyire wedi ato se mpanyufo no be fa de mpanyufo na asema wo kire se Ghana se de no makika kɔ no wanhwa ekombeba wose kombeba Ghana pa na de nyina mu ono mahu se nsumnam no fish no sisi anse de production e kɔ no ense da nkɔ nanim saa sorti na omuhwehwe mu akyerɛ sɛ wanhwa Ghana ekombeba tie mu asɛm de oboka tie di aba the informer na ɛka ho de ntia wo kasa nsɛm we nyina no bɔmɔde ma wonsanka bie na oso kenkan na tumu nkyene na UN chief na tiese United Nation wo mo na ɛkasa yi omu kyerɛ mu sɛ 2024 abato no ebe ya asomdwie na emu soso bɛda hɔ krɔgyen tie mu asɛm ɛno no na NCD ɛno yɛ yare bɛ ya ɔso ɔmo saa yade yi ɛno ɔmo ka kyerɛ adehye no mo sɛ de yɛ na yɛ wo mo yɛ no ɔmo tena no ɛyɛ na arɛ hɔ ase yɛ ɔmo sɛ sebi kafra kyɛ ɔmo yɛ abaifuo bi yɛ kan sɛ ɔmo kyɛ sɛ arɛ hɔ yɛ no ɔmo ɛyɛ na saa obi wɔ saa yade di bia kura owom abusua owom ɛyɛ na sɛ de yɛsimi hu ɔmo a yɛ hu ɔmo fa no ɛnyɛ ne kwa so no to ɔmo srɛ si yɛ nya saa stigma no no te ho asɛm de boka te dia ba de informer ama ne ba ode nam na no pay abusuafo eno no the daily searchlight de obokrata no na mede to aso na debate ho asɛm no eda hatum say ya na papa bi nso onye mfie aduoson baako 71-year-old man yo yesi wono nso ahafo region ho yakwa woyere ho papa na he BC yase de kokwa ase na fata na papa BC tebu awaja bosu ko ben de adan was hwe mo na mo school many abrepa papa no free SHS mpese bi ko bi papa bells na sure ni TVet mpese bi ko bi anti no many abre nyina anya hwe at this time na menya kwan me na no nyina matwa nufuo enti asumdua abafie tina ne awose me ba na me sua de ni bi rogoje ancestry ni bi ansa na obetro bi si ana ono already stars you private candidate 71-year-old man yo okay come for you 70-year-old man at what I order ya so ochro bi si ni bi no na kunafo wonum so ewo bungurugu ena chese Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ehye wo mu nkran se wo mutebia no ye kana koma se okurani okun awu agyaw mu oya nti ohun sara ye kana koma so omwa wo mu ti so wo policy bi ma wo mu so de ani oni ombeka ho asem page 9 eda ho no mo kakraka na Dr. Aduchum so ya so afo a wono ena hwe oman ahumasuansam so na no metese wo ka se opese wiase nyina ne botade se wiase nyina yebeka se ono ena ye education minister obon ho modern pa ni se ya je frininsem nyeni so ade hunu wanru ho because yesi na po na wiase nyina o ya ade tie ne papa sa vision ni de atonsuom adwe wante sana yesi na po a some people fo ne kura mu no mo hu nipa kura bon ho modern wa hu masuanti papa your argument are for flat tita eno no de efensu e na papa ya Dr. Educhu on de ogusu a wo hwe se ahumasuansam obekọ nanim
enti ye ka say yes cyber security digital forensic and AI laboratory bia wa launch won krampumpuni mantam nyasam ketwa na mi hu a video bia na chese ebi mu de ka sane omaye yi akoye timi sumani robot eni ade chese enioma bekoso sa lab ho pa enioma bekoso digital gina wurawuram ni ade robot no mo ne sane ye fa adwini nyansa kwanso ye bibia etimi ka akra etimi movie ni ade ti papa ne nani so ade hu ewo ahumasuam no ewa chire pa ewa chire ti no ehun asam eda hanum se kata dia ba atamleke ye mi na nafia ma atwa na me fa ne kransi ye ono ne atamleke se me dwe me yareba atamleke kan ye mante efiafo mante so wa dwe ne yareba ho enti atamleke papa yi wati ase anka ni mfie kwa anim pa yesi wo free mu ono mfie pori du mienu ni enanse yen we ase yo 12 years ni papa di free enti Atamels Memorial Heritage for so wo ebedi da omo di da bi besi ho akai papa yi no so be ye bi pa obeye bi ebo ma enti ho asam eda hanum say the Daily Searchlight the Bokrata Daily Post the Bokrata no na yabo awramu na esro no atra wode eye Chief Justice Maame Gertrude Tokonu emfonyine ede aba o kire se obenfo kwaku asari ana odi tudwo kirem se maame ya wo se ye gini dibra ni firi ni nsam wo se Chief Justice na wo se ye gifiri ni nsam sansane nneoma bi ene se bi se de wodwini dwumadie de fa no enye ne kwa so eno no otietia Ghana mamra no so ti enho asem da Obokata yi ede aba orura John Dramani Mahama so sa Russia wokoye no kirem se Russia fo mo kasa enaja wakwakopa ho ntoma omo yanguma bi a yetimi edane wo kasa no de kokasa hoduo mu ti enho asem da Obokata de aba otwa mfonyi de aba moto omo sa friend se omo pa ho ntoma ti wombra na omo boa wo mo ti no sanso ena mra se bedwane de ma de she omo north town abato mpesu aso owura okuja to abra kwa so ene yese wateta nani awurawura mu papa idie Felix de oboa wo betua PCC a o kire mu se eye Du Boys Memorial Center wakoduodua ma hunu se aban ne pese wode ma ankrankra bi ai na mo de ma wo mo mfie poli aduonu 50 years ana wode ma wo mo nti ehun asem da Obokata yi ede aba wo wie ye na owura Franklin Kujo Imani Africa president so wode ne ho asem de aba o chemse opanyin no de atodwa se wonu mo prema mpanyi dibre no ewase obia panimdia efa kwan a ye beboa ama yesika sam sisi a yesika sam enyo ye kan ye ho aye kwagebosia IMF ahu ye mobo a asam aba wosesa enwoma no na wosem panifo ede omani di akiri kwan be fa so IMF ye beja hokọ na afenso so no bose ko bobo China ne esresre mo fa nche no ija ni nyina ne ya ye hunu kwan be fa so betimi apesika ede aye oman yi ti wose wonu ma omo pre mampanyi de bre no na futu isem ode ma wo mo eno no Daily Post amane bo abusuafo ye de asi ahenka de nto aso a fabra ahenka newspaper no na mede to aso Fact House ye nie na health threat biasi ewe yempatem ha enam so ma din ya ono ena eda MMDC sifo nyina ano achiansi DC yi ena woda hai papa sipesi muhu twa ni ye pa efe na semu a won kenya da ne sentontom a ba yesese tiger mosquitoes de be no aba ma chese kum renkwafo ma malaria na no odin ti no wasrese apomudi adwumayefo nhwe na wo muntu ase deku
wo muntu lion mosquito breed na aba no muntu asie kora mayen na adan ye bre chi ono nso na asem a ode ato Ministry of Health for anymore eno na chance DC no na ponso yase ye ka say wa resign onya so afo hwe enyamodin sam so bio mfoni eda hanum say krata ede aba sanso na minority fo nso yase eno adase na no ne omototo ministers bi ano owura Herbert Krapa na ye chairman Kofi Ahenkrama afo achiase emra shebedwani ono so okọ trade and industry deputy minister ya toto o manu awia juo matum te na yese parliament o ye catch up so ya jimpanifo mienu ya tumwan yese minority force ye ntutu yan sa akoma na adan ya no mo etutu wo mo ne pabam okwadio omo sorry free parliament wo ehu asem eda hanum say ya krate ede aba ba omianso debate ho asem no epiem ewa hanum Ahenkan newspaper anape maya de na ene de ye nyina Ghana ha ba bia nkodi ha nkomo ele ye pese ye kọ abibiman amai be mienu so ne ye ka ho no mo asem omo ya ade bia o se ye hwe ne yesua bibi di free ho baako eye Kenya enra Kenya former panyin William Ruto oye fellow Ghanaians na nanado no oye ni bi no oye bi waka kire Kenya for say ministers ye wo ho ne ministers cabinet ministers ne de wa pamu bibiri no a waje obi adwuma free ni nsem attorney general wo ho waje ni position ye free ni nsem ministries ni bi wo so wakeka abom o se unse ye wo ministries ni bi wo ho no omo ahyeda kosua de no omo wo ho I from technocrats for no also omo mumu no omo ba behwe ministries ni so nti secretary bi o ho bia no tie bia local government a secretary o ho no ono no oba be run ministry no attorney general wapam no cabinet ministers wapam bebre no a ebi ma hyase o bi say opese wo kire sen den na ekoso wo ho no apam we no apa eno no be kam nkrofo ne dan wa na anase sen anakatu ebi o makatu emu odunti because mapam we mi we ra mi we asen ha no osi obeform ni government ne foforo no wonu aka ni mfia he ebi wo mu aka ma wo I think somebody near 5 years so saying sure and we twam 2 pe ntaka 3 nti we gu na ban ne de almost akaka krab ni we gu ni nyina oso o sen be hihya ban foforo no aye appointment ne foforo omfa nipa bebere biem nipa kakra bi na oba be fa wo mo na odo mo ebu Kenya man no I don't know ma me nyam adwen kire wo ho opese o kire sen what is happening in Kenya abo on say before say obetu sa na mon we no BBC yeah and san o tu sa na mon we sure nti yebetima ka say maybe wotie ensem a anase de si ye no ofa asuahunu bi firi mu anase futu nsem a na omode nam nti ama omo nyina so omo gina ya wo mode koye sa oye kire no eno betimi aye say otie wo mo ya na ye ka say listening government so what you say nti me believe ne say ensem a na omode nam na omo keka no wo hu say da bi say wa hwe na wa nya hu biebi a hu yanka na aka echi ye wa man bibiri wo hanom a sabio sisi am no ka say any democracy biem because of say oman manifrase kasaye mpanfo no bu nu agu omaso no mfi so ya agro bi omani ba omo so no na tumi na firi omo nsa ama say tumi no so firi won nsa infiri sa akeke wa ye mampanyin no yetimi fa no mu a untimi nya wo ho hwe de wo hye kokwam baabi so what you say enti wo hwe de Kenya mabunu no ne adehye no no eye na omo ema ni hu bibi hu se da bi wase otu anamo enti de wo ye no obo 1 say ma me afia ka so opese o cut cost no eno betima ye part because when we say aso bi wo hodom a ye ga na akra se da ye ka say aso ebu enim die enti aya chichem ebu wase ye keka bom say de be ya 1
sika ye say no ebetimi afre gwankofo bu on ma office what work wa unhye de hu adwuma potia oye so bosome so a etua ne ka because yenhwe way for example Ministry of Finance yenim say Ministry of Finance adwuma mo ye ho ne so that is why we have people like omasheda ko hu school akwakosia omo ho no mo ye frɛ omo technocrats e ho no mo no omo wa eno no omo akwakosia. Even the politicians in appointment in the crown, they don't do anything. The omo ye say omo ba be face of the government, representative of the government. Na omo mum they abide no policies in any programs. Ebia direction we ni pese yefa. Na omo de abre wo omo. Nti sa abide no crowd ni de ne de ba wi a ojai de ma technocrats for no. No omo mu a implement. So what you say? Nti adwuma ne kese pa no. Eye saa fo no na eye. Enti ye call Ministry of Finance Ghana ha. Ene me yesi yenka Ghana ha sem but ye yem fatu kakra. Ye wo minister on ye in charge of finance and kasa. On ye overall minister. Uyi onu de si nchen ya. Ye sanso so Minister of State at the Ministry of Finance. Fa enu si nchen. Ye san wo 2 deputy ministers are omo finance ministry ho. Nipa 4. Enti wo kan mo nyina bo mu omo ye 4. No more running ministry. And omo running ministry ni baako. And so omo mienu omo 4 no wo ho no kra na enye problem. But dia wo dey makwadwo. O de saa pepepe na ema yawo. Omo nyina the same. Omo nyina ya wo so omo ka. Omo nyina wo so omo dan. Just ahemfo chin bi bedidi bi achi. But omo nyina wo so oman ni mo ka. Also oman ni mo dan yom bedam omo nkrofo omo som wom. Saa benefit ni nyina saa nipa nan nyina no ye de ma won. Ansa na wo ministry ho no mo a ye o director of finance ho, director of HR, director of this that saa fo nyina wo ho. A omo no mo ye the technocrats fo a wo mo wo ho eye adwuma no. Omo ntimi nya na. Wo betima ye na meka se truly no de ekoso wo Kenya no me te se o ka so sa be appointment yeah also obe form in the government so o gubi bia na fe wasan form in foforo but ono akasa mi ntwa no but ono man ankasa no ene ma ogina so de ye campaign ankrofo to abama no oba be duru ye na nka wo twe ne ho afi ho yes etina obo na meka se me mekoso haka o meka se Ghana ya ma ye leaders na afayefo a eya na obi nti ase no on say when a section adwin si so say no you to no yes and am say opani ruto o ba no kan say wo de wo mfiri sika busua mu wo ye ohiani ba and wo anka so akeka won sase ene nyame di wa beduru ba bi a waduro yi nti ye nto aba ne ma wo ye to ma wa wo be ye de oman ne pe afi wo beduru ya wo ye de wo anka sa wo pe ene o mo twen na adwin si so say nya we na aka kire ye nya enye no wo ye no nti afeina nani aba ne ho yes ena meka obi sida ye ka o ya de no obi o twese onu se na chiachia atumi ebedu se beduru bebe wa trimu ye deboro so eni so obi anka nkyerɛ wo se me nua ade a wo ye mu animra ho so a wo hwa wo trimu be wadwe se wo yard papa wo wie na akɔtena kyerɛ hu se sebi kafra kyɛ wo ye nwura se wo hu etina meka se Ghana ya ma ye mpanyumfo na afayefo ye ka ni se ya ye nka nkyerɛ obi se sabi obi nsɔre nkɔ ye nneoma bi a da bi but was ye kyerɛ wo mo ye twa ma disi so because example haven't we done enough Ghana ha we have done enough say papa no no why na dwen say obetia futu ono na why na dwen no na say kan no yeah obetia futu why na just op corrections demonstrations be na nkoso Ghana we are modi ade demonstration no kan yeah demonstration dia abroad Ghana listen ya good dey want tie keke na ya na pese na ntibi keke na ngofo mu say yes ye wo hot ntie baka voma wo demonstrations be na onye ne Ghana ejabo me say onu de ne a obo Kenya for o man kwose ekotu aboya guo but obo to the extent say omo bo wura canteen baby a members of parliament ni ko didi ko ho biane omu die ko sampam no
wie twaja to omo imrahye bedwa fie num e ma fa hye obo omo ma hu se ye ni abre enya gudie ne yedi o ye demonstration ye wan ma e de ne ye me nka so bi ko se ko ye demonstration ko se japade but obo ye wa demonstration bi wo do ma wo yi obia na chewu ye ko ye demonstration Ghana ha obetimi ahia Papa Kojo no no so na namu ujan se Papa Kojo ade na aba o se me de me be di ase we so mo so na serious one si pen Papa Kojo no say dem anya o demonstration ono oba ase wo be di ase we ye do demonstration ye mi abre na ye pad ye no he de o ye kira me demonstration apart from kumpra ko demonstration ya kan obo ekosi say obo demonstration me who ni say nipa no ankasa papa no ankasa president no ye be anyway who said ade a me ye ne nya nti na wo say me sesa say be bokwase anko ana onnim say esa me samadwe Ghana e be demonstration na personal interest Kenya for demonstration no mo ye na nya personal interest demonstration o ba ka say me boa Ghana out is will be demonstration personal interest wo ye wie kwaje di opese wo ye wie ka leaders ni anutum bam o ma wie me kan say ye ntena Ghana ha ye ko Kenya bium ye firi Kenya ye ko Uganda na Kenya ho no dia Gen Z fo no ye no ama empanimfo na hunu say no ba bia ye duru no ye di agora asem mefe ase so opani ne ko okohia Joe Biden okoshia Joe Biden no in fact in the history of Kenya one more amanyo sem no papa na atimi awurere mu I think so no na toso say watimi akoshia papa no thinking say enka edimpuntu bi ye den ebeba but ono ne nkrofo no osom wo no omo anhwe anu o eno ne mform ho kra omo hwe say uba Kenya as we speak we no mu usuro omo economy no kra na wani mu chen ye de o Kenya economy awada ni mu chen ye de kra bam ye economy into Kenya de bia but ni nyina mu no mo se no ye ni mu se mu betumi aye more e de amayen enye no na mo ye no ene uko Kenya uduru Kenya kroni mu a utumi se afei de empanimfo ani abon so demonstration na make no omo che guy baako na mehwe omo de call court ho no mu no Ghana ho na be demonstration be kina akogina adaka mu abekwa na no ne dindin wo ka ne boso che lawyers fo no se mo lawyers fo mo tete Ghana mo te o mayi mu ena mpanyimfo ye de nya mo nhunu nka se mo be jelimio I fear mo pekwa mo fa me nko life in prison dia me peni se Kenya ye mo pa mo fa me nko se ma ye o ye kire se o man ni nko ye enti ye nya ni ye na kirima medi mfaso na machime a mo de mo fa me courtroom okeka na adwia to the state say omo yi ni firi na asem ko mo nka omo tam ne koye obefo like mo be de krebua some no okeka na enya yo omo ka na no ntum still no okasa one thing aside that Kenya womo yɛmfa sɛ nke Ghana hanka nke bɛka sɛ Ghana Bar Association a George for ne a lawyer for nka mu kuo ɔmo ba be condemn aban no sɛ de aban ne ye no Kenya mabunu ne daache ɛna ɔmo di agro na mo nim bibi ɛnyɛ sɛ hyɛasia na ɔmo ti si monten so a ɔmo kɔyɛ saa de ɔmo yɛ no ɔmo hyɛasia bɔ kokɔ empanimfo mo hwɛ ni yie o empanimfo mo hwɛ ni yie o empanimfo mo hwɛ ni yie no mo twi protest no mo ka say yo mamua na ne ehia o mabufuo kra ne say that very Tuesday no mo kokoye mpedifo no kokoye sa ade no ma dikan ka kire o mo say kwa o mo kon te se de yen o mo be ko pass 11 na enipa dodo ka se ma mo nko gintum ai nipa 130 sen MP for me 38 enipa 138 e presume yes Ghana fo nyina efwa 11 so no omuti nka omuti hono mo an yakoto ahwe omo so birim omo amahunu say yes enu bi de si ye wo Kenya no omo ka kire omo say mamu nko mamu nyintum omo so da bi say ya nya ntum a be ko bobosia se ne 11 no omo keka no a ya nya ntum e be ko bobosia ye be fa e be sin ha
yakoba bosia na utia eye hina na yetua nti sɛ mo susu sɛ eye bosia na ebetimi di akyekyere wo man no a mo nkɔba bosia no mu mfamra na se ebeti asia ma pagya mu pa de mo boa nti man no aya ade die nti a waya ade ne sɛ ofi kwan ne so ɛna o ma twena bam ɛna wate ase sɛ we ni me share ho bo unu so na o vice president o ka no deputy president no a deputy president to Kenyatta and what here kunya so no because of amamwoni decisions bi na ekoso no resign ye ekote ne party ena ni tie onya coalition for no ena o kan o ho bo mu ena o ye campaign no based on say oba be bu man de ama omanfo no nti de omanfo ne be kire ena obeye afi obeduru ya mfie mienu na opani na adwen asesa enye sa demonstration ye course ya na ka na adwen asesa forever and ever so esoro no mna nyeze o na ka na adwen asesa to me power na ye injaja ka say ebi mo yasesa bi mo ayi mo se ye boa na ne Kenyatta ye no nka wono kra nka oba be no more than that ena nkofo no say hey asema o ka kire yin no oboa review won ye be kai wo review ene obeti osia adwuma we magu no we magu okeka bi bomu no oman no agu ye omo ye adwuma obo na ka the best ways ye pe oman ni kura ya ene ye kan baby wo kura ni kwase ke ma amanyosem ni kura ko didim kura baby ani kwase ma amanyosem ko didim so hu we leave it to encroform akwaji hu sabi ka fracho nimdie baby to say Ghana Revenue Authority Revenue Authority and what's the politics you raho uri bi enti ayenti mi je property rate ya enipa kakra bi na ya timi identify omo na de bia eje omo no because property rate no e omo politicians na ye bejeje won so omo no masi dan meti am si dan ana wasi bi enti ya jeje property rate ahwan ho ne ye ko enti sa ne tie dia ye be frustrate system no yem yentimi nyeje property rate no na nye mobo say a population of 30 million plus any pay tua to endru 5%. Any pay tua to Ghana endru 5%. Almost 75% et baby dwene won ho. Yemfa omon kan economy no ho. Nti kakra bi na ya identify wo mo no. Omo ne ya twe asi wo mo so a omo na omo hwe other population no. Nti kakra bi ni sika no ene ye de hwe omamu ni nyina. Obi ba be plumbing work. No wa gini sika pe kinkan na okọ ontua to. Obi ensusu koku bie shop bi. No o se mebo tira assembly si yehu ba bi a wote. Na ya ba be gini sika. Carpenter ni ono nso so wakọje contract a wo ye adwuma no owi a hwan no kotua to ama no we ni mu nyina ye nioma a e wo se ye tena ase ne hwe kwan ye befa so a ye betimi atwe wo mu nyina de omo aba sikagigye ni mu na ye sikagigye no adoso na ya anye ye kobo bosia wa ha ye kobo bosia wa ha ye mfa bosia nkyekere wo man de bia na ka de wanim na wonim ni a omo ye a na omatwe de akọ ni tua no be 20 years be 50 years na omo kokọje bosia na omo we omo we de omo we omo kokọje bosia na omo we wa kwọje wa ade no o twa akọ anim so bi metua na de obo ye kura wo srese ye fa nchew asa ebo bigum de na che eti Kenya de eno no ye be free Kenya na yakọ Uganda nso so ena omo president Yoweri Museveni papa yi yesi abranti bi akodidi na tem TikToker akotwe phone yi de si ne so na ene so papa yi mu one ne yere ene ne ma ne ese ne wo twabo wo mu twabo wo mu otikronim ai otikronim abranti ni ti oto oman ni mu bi
and we chabo woman akeka na dwen kire wo mo ya che no ya che no ni ya jeli no okoda mu mfie nsia omo se eno no be ye nhweso de ama omo kondo se ombe didi mpanimfu atem but asem we mi hu ye no mi hwe ni mienu se okay one me support se enipa bi nya niamo ho se bi akwada na odidi pani atem ana pani na odidi akwada atem me nsoso eno ne ye 1 2 yemi sa ye ho nsoso se ayakwada no ane nani nsade ana eyade bi awusua fi baabi see what in common say because say me that sorry na me say me maame oh no me maame me ne kasa ori o me pa cho say oh jai me pa cho da bi eno na me di benyin akoda bia ne onyi a ohu no eno no odi nyin that is why I say aduane a meto maame mu kase no e wachiwa de enti pani bi demonstrate good behavior bia itinka akoda no onsua na ebiom akoda na odidi atemo no yentena asimisa se enye yen condemn but panini ye den because I'm not sure say obi anadwene sebe bibia nkan ye o sorry ya no abetena ono ankasa so fun esi ne ho so na on you dim panin fatem sa ebi wo ho sa Chini Jonas ye ka maka se Chini Jonas ba Chini Jonas oni di obi atem o ka no kre na se ne o ka no no e na enya nkrofo bi de nsem ne bia no hye on say said you can nsem na enya nkrofo bi de mom ye nka nyame anim no kre the last time papa yi yeru akojo opon kroma time ano ye information minister no e no mu bi sa ne say the likes of Chini Jonas no ne omo ye no muhu ana ano so omuhu eno mu bisa ne se ne nsem na oka no uhunu ne sen ano so oka no kre but omo mu issue na ne ye sa naked insult na eya ne ka ho no eno so okay naked insult ne de enye but nya oka no ya na eye no kre na oka na meme say kojo opon kroma egitu mu se ni abrantie ne kan nyina no kre no no ni problem nyina ne ye adapa no ya ne ka ho no eno ya na ye problem no say no credit all kan you say we no credit we nye no credit but insult no say they obedi atam no ya na ye big problem so what I say eti say they all kan owura no e de ya obi gidi say they all kan o te one man of five so ebi ne na make no Ghana hanum na ye tie no enye no manya akra na akra betimi asoso so ebi wo do ma etimi se so a se wa nye wan so kuma mu yes obeka de enka enu kan so apanyina nkasa kro trans ya ru tie uze akra se mo kan odika because wo ya de na nipa na ka ja unya ya de o hwe obetra hye eti anu sa ru ntimi mbremu akra ni bebre so ahu because e wase wo so ye de ye enti owura no well I say what did you panyina atam ne de 6 years me the question na me bisa me won say e honum no what type of you can say amamuo no mo ye ho almost the democracy well say democracy dia say obi ati bi kire na adwene democracy but democracy ne ye nhunu ye wa ha o mo ne de ne ye different democracy na ye democracy hwe okọ Namibia and now you can read about Namibia ye abibimayo but se wo hwe wo mo developmental agenda wo mo de asi ho no na hwe ba bi wo mo roli ade aba be duru no a uduru Namibia wan hwe ya wure be fi ho se we wura Europe oh yes and as we wura Asian countries ni bi Namibia o etini ye bisa se why Namibia as a whole developers are Namibia for say ade e frɛ no nantwi echi no mfrɛ nantwi echi wele Namibia fo ni ma de kode kra e frɛ ni wele okɔ Namibia emra ye adwuma wo ho ye bra ye bre nyina ne sɛ ye wo mra no bata nya adwuma Namibia jai me say Namibia hono mo ena wo minister of justice te senka yen he ya attorney general
ya nyina ya te wo phone so say enti ya no akopɛ medical report bi na de akɔsɛ wo yare attorney general no oda so ekura ne dibre position me no kasa ukɔ na mi bia ministers aban na ɔte akonwa so no ɔno ankasa ne ministers enso ɔmo wɔ afiase including Minister of Justice. When the offense ye bumayin. Or the fiasi, omo da so the fiasi. When the offense ye bumayin. Omo da so the fiasi. Ye de onsi enimra Emra na da ho bukum. Ye enforce Ghana ha. Say ye amfa mra na anya adwuma ye bebre. Ye mra na ye timi ye de ye adwuma but ye wo mo ye di mia won. Emra na ne Owura Richmond and Ponsen kasa. Or say, me bisa ne say first no because no can about ahunidi kwan be na mefa so a. Ena empanimfu a hye Ghana mra ne hunu say onipa so odin. Nti ade bi a ye na so de mra to ho. Enu nti no empanimfu no a hye constitution ne ye nkurasi amamuo no. Omo de be kan ho se won samansaman. Sansamansaman me di mani hu bi. Uhu so mo ba na wo ho popo adan ye free ho omo da so wo ho ana ero so assembly bia obeko bia no insaman department ne bi wo ho eno me na adan omo nya omo adwuma no se hwe eye wo ne me ene ye omo nya omo adwuma kwan benso thank you se saman ni ba be chi yamponto aba adwe saa Kuromu ho no mo assembly man betutu ntuma gu ne kon ho ne yakodwanto ahene ho na yakọ so we dey mesra mo menana ya mo kwan mo nyoma adwuma ejabo politician no nso so frɛ sɛ me pa che oja no nte sa ye beto abetia me yenim de abrahosem and it is true and nyame kan say nyo kan no kre no kre but the thing is eti o de ne kokoto na lawyer no so wono so aka say o we de eja wo yebisa nti yesu enya no ene say ye mobo say e kwa ne say obi ba tutuntu ba kopacho so wandi ni fie ni asama no say ye kopacho nti ye jema na mra no so da ho say ye nyemfa ne famra kwa so ye say obi aba be pacho nti ye nyemu na say ye jemu de ade ye mobo and one why ye adwuma ni sha wonsa no untimi mbremu me nipa de ye nipa de a chopa no but I was say wo momu na ye de adwuma na sha wonsa na a kire o say no this is the law first mpono engenya chi ne nyese bi achi watu bu betia bibi next time mo kan say emre o oh mo kan say emre o ni emre o de ma pani bi ni animu se me de mra be ye adwuma ye be hya ase atoto din ba ko we wonu nani nso hwe o mu nipa atem didi e be diwu no ye diwu atem a obi ani say ye wa ye no no mo nya aha first ni eni o matem o ba satem no man nyi nsam say o ejabo the tennis na o man nyi nsam ndu ba bi aduru sisi yi ente banse na je obo me de ani say fine say obi ba be pa a che okra na sa time no na di hu hye nkurofo mu so ti ase enti you continue to do it wo de so be pa a che okra na onim se ne obeye ya asuma si tutuntum obepa a che no wo kire wo say ye biemu a obetima di nachi what na chi premier sa ade sabi no asaba no wasa akọ onko biem enti ne di hu bi ba eno omu ntimi nka nkire ye say ye ne ya mo omu nyo adwuma they should do their work how many politics are say no politics oh yeah no crime at all to me na be position regional Greater Accra regional minister Greater Accra regional minister former one Henry Cote me say NPP form penny for catch and say onya ne oye na ombe mo lusu a Greater Accra and then mu ya make catch say on my man ye enu ma ye mo man nkonka wawu amanyokuo mu nipa ye na adwuma enye se adwuma kra wo ye tia wo amanyokuo wo ye na adwuma de abo o man no wo sa asori edi tia no minji ni so na ye make catch say o man ma Ghana ni min so minyi ni say dia na Henry Cote ye sen kan etimi ate wan
or twas me kotwa ba me MPP obeka se de papa o tata mi ntimi mama NDC de be ye politics fanye na ti ga na ni adwe da yetima na ye wo na enipa bonefo ne do so o man ni mu no kre ntimi pepa ayo no kre afia wo betumi una wo de wunyame adom o wa hunu ni se so nipa no ya ade ne na ya meka oye ne nya but yemu do se na o mte sa ade na se sapa se mfa o te gata ho wan se gata ya to epon entontom real no obi aba so ube se wanim se se na me yo ba me nye no obi aba be hye me se be nye na ma ye na me hwate kama yade kwada yade o mu hospital mi tua we etwa we see obi di ba be jira no be say o de baba be campaign ti na nye wajai enti adan ya me na se meja hospital ko no me hu se afa hunidie no koyie ma me no me to abetia o ya sure me to etia o eni se Ghana na adwen no oh yes me to etia because o ba be siesie ho no pamo me so so ho na matena me de hwe me ma me nim se me pra me yes na mada oya na monte example eno de hwe ye ma ye ni kunu ye ya ne eya monte sa special sa asem no eya na du be me butimi fua eya monte me enu kra okay wo yes ye kwan kwan ye meye ye no na ba be ye kwan yo be ye abanso be ye kwan ba bia onu masie no tija firi ho eno so ahe ni otune ana oboma ye ni kunu sa obo sa press conference ni ade na semtofo ye nya akire die me only concern one say e bia wo sen ka ban ma mo buamade kakra na e bia emaye fine by say ya compensate mo ni asemu ntu wo say chenchirate ade hanom na meton ade ayeto ntime nko wa bra ba project sa nyoma na samtofo ye nya sososo yensu yenti asese enipa obi o comfortable baby now you dey free wa ya we ho sem kase you obakasa ho o man ye enti wo so pani no tie nkofo ano ne jai wasede oh me say na me chese sa de ne nya akire die omo empanimfo ku mienu ni nyina na omo di anim no omo nyina victims of sadie no so say NDC na ya ye de be ye campaign ya 20 ya ani o man ya say na NDC for 2016 ye de Sodom ni Gomorrah ye campaign ti ya o ade mu refi omo call Sodom ni Gomorrah ho no omo call two ho pamo wom enkrofo di ye campaign omo ye squatters omo slum omo ni baby da ubetu omo no na osenka odika kope baby ma omo ansa na odo omo akọ omo firi omo kromu ba ye no enye omo pe no omo de ba ye adwuma wo omo kromu a anka omo amma ensem wane MPP for kan no ye saade we krampo ye no abatfo birem enipa e shangrofo kutu pa kra ama na enye serious sa o na mi krom kra yi kejetie ya eni ya ye unim nuabura nkrofo ebro satam panyini yi wa bonsu yi unim nuabura wo bro no kwajo bonsu unim nuade bro no asantefo snap ni nkosu ya twi wo mo to asigu ne so ye kwakwe nya na obi aka ho asem ti ebi mo yare critical ebi mo yare ayade na ye serious etu leader na ese wo ma wani yedin asem no si leader no wani yade ya boafo erade ya boafo ye bre no yade ya woni omayo omai na adwuma wom adwuma wo omai ni mo adwuma wo omai ni but ayi Ghana kandini ni betumi aye omo aba ni nyina omo nte ase obi aba perceptions na omo de ibu oman no me de misusu se we na beboa wo omo me de we na misusu se me de kwa beboa wo omo but nia ehia yen ankasa no because of so oman no omo nye oman ba ni nti no omo nim so ati ase nti omo nkasa ye mu no eno ni nyame adom ogusu expose wo omo a omo ma ye ti ase hu se de bia metra no amese yenyanya Ghanaian leader pam na pobe confirm ye se mokwa me nkroma no meanwhile ono ni oya leader o edi se leader na meka chem se mokwa me nkroma no a
na aba be confirm me masem America ne say yenya Ghanaian leader. Because Kwame Nkrumah was a Ghanaian leader. And I was doing Ghana for him. Kwame Nkrumah dwan was doing on mine ho no. Na ni focus in one sector. Sports. Yeba no creative arts. Baby a TV3 for we. Kwame Nkrumah na yo. Kwame Nkrumah ni see ye. Adum to form penifo ni bebre e hono no mkoyo mo recordings. By the fireside. Ane maame dokono Grace Oma abomo ye no. E hono na no omo ye no. Kwame Nkrumah dwen sector bia ho. Yeba ni Rose. Hwetema motorway. Abaya ba ban ko free bra Kwame Nkrumah free akonya so. Kwame Nkrumah mo cement ene enwia wo mo de yetema motorway na da so ho. Ni etutu ye yen abiri so asinyansa wo wiase nyina wo yensem. AI asan be ka ho no. Obi aba ne de ode ba begu so no na tutu. Joma Hama mo de o mo be ye tutu. Kufuo de o ye tutu. Ekufu ado enso ye bi eno nso be sei. Titine kura ne yesi o mu ni aka. Titine yesi o mu ni nimdie ni nyansa papa bia no. O mu kwan da so ye papa. Inti yenya a Ghanaian leader bi te se Kwame Nkrumah. Eno nti ena ohoho na po be ka kire yen Ghana for say ye Kwame Nkrumah because ono onya Ghana ni. Obo onya Ghana ni. Ade ba kwa wo kura meme ya metwene ho ane say ti senka ye nya sanka ne yi a nka ye be ye den. Kwame Nkrumah ma ye nka ne yi nka me senka ye kra. Ke be ye den. Nka ye kra. Nke ye kra. Ye shemrem tu ka fun mu AI ka beda ba ha. Mo digital ka beda. So hu. It is a Tema oil refinery. As at the time Kwame Nkrumah develop a concept omo mu si ye no. Na Ghana ha into oil. But Kwame Nkrumah transia hu said no. On mine wa ye chichire no. A time will come a betimi enya fem go. Say ye nya won se ye de kwa ama no ne. I was see to me a dandan ye ni wo yen ya memu ha. Eni nti ye nya nhunu ye de. Nanso so ye nsi factory, refinery, emfancy won fantwen no. Na obo odwene kon kan. I say broni. Omo die aside free SHS. Aside free SHS ya. No kra mu ye ya. Ye husu. Aside no yi free SHS no twinchen. Policy be biem na MPP aya ejina so anase o ejina so aye adwuma enei and yes o munyina no o mon kire ye policy o maya ade ba ko maya ejina so o social intervention ebi na ye buboi anyamode kan ye Ghana wan na betimi survive without nkania no obi antumi eni edum life takakra fresh agents kra wo ye free second Nkrumah da so tiasia nka na nadu na ebedi beba Ghana nyina let's say ka tira for wiase nyina kanyam kwa mba beto Nkrumah kra de nko be ne fefefe a chan ye enyam na nka mba beto Dr. Kwame Nkrumah na okọ umbekwa na dise ye dibro nya wi o se na Dr. Kwame Nkrumah ekọ northern region ho ba bi one ne nkrofo a omo convoy mu omo dru ekwan mu ho ba bi omo say youth no omo ye demonstration ye nchele to way blah 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 na into omo dru no Kwame Nkrumah e mo park car no a otimu no e no obi say youth no say den no omo ekoso e no say an omo teacher for omo say omo apam omo so omo ye den na de e no o introduce no ho chiro say ono ne Kwame Nkrumah enye na oye mampani a de bia wo da TV so nti obi anim no oye mampani kra so no obi nim oye pani so no obi kra anim o ba bi no ko he o hi ena Kwame Nkrumah ka kire o say enti si ya no den na mo pese o mo ye ena youth no school for no e ka kire ne say onko onfo mo nko school mo no onko pa che o ma won ne ensan fa o mo back to school no ena o he o mo ka kire o say me ndi mo anim nko pa che o me enko pa che o mo ye sen ene omo kan omo dodo ne ye so omo ye nsia ene o fa won edu omo call northern region ho no ko bie Ghana National College sa time on ne ye frɛ Ghana Gold Coast ene o di din Ghana National College baaye ene o di say nipa nsia no hye ase ene Ghana National College te say infancy pem a be confancy pem oko school no achimota
uko school ni ye kese wine and obi bi say school no and uko ayi central region schools ni bi won ma no ko bie wo wuram said ya mahama ko sisi bc wuram a omudi na tem no sa pepepe ne nkroma de ne ye no nim se eye den yara ye dɔɔso no ebeba kurum ya minchwa nu maybe o dance school o de ko hye yi nka se mpredu asa o de akɔhye wuram but na to kuro yes kuro kura san ho kuro asan ho penny a odwen hwen kan e de kana se mo enya ne ono no ba be ka kire so de napko de brew na he napko ne di sen napko ne di mfie sen so yeah one village one dam kura went me anye abusia ebre one village one dam went me anye obe ka kire ye se ayi ebre ne komo mi na me kan say wo de omunyi free SHS ne nto nchen edi abiem apart from free SHS no edi abiem yenya a Ghanaian leader ena na pon so a confirm say ye no kre omo a yenya omni nyina political parties leaders and nti no say ye Kwame Nkrumah no a Ghanaian leader Kwame Nkrumah da Roma ena niema bibiri ye den ekoso e na yehu. I have my personal reservations about Kwame Nkrumah. Niema ni bi wo hono mo ye ya na nye. Na so eti na mega so yes. Obo ewiaso obi enu ani huni asem. Kwame Nkrumah papa do. Eya ni ye we papa bone no. Ne papa no. Edi so obone ne do so ani am ye hu ni papa ya we ye. O papa ne do so che obone ne hu ni papa ya we ye. Why na sem from so ni no. Eric Menu say or her in life the free Kumasi yen kan education ministry no say diploma holders eya akyerɛkyerɛfoɔ no ɔmo nso ɔmo deserve better ti ɔmo mfa ɔmo adwuma mu. Eric Menu di odi free Kumasi. Ɔmo si akra si diploma for no ma ye mobo. Ɔmo ma ye mobo on. This is a degree no ɔmo akyerɛ mu di aba ayi ho. College one nti na ma isi ano diploma ne de aye yi ade nti isi akọ university no bi ko we ya wono kura benefit chen because obenya alawa bi kura de adwucha age no kakra wa akọ university no hwan na mo alawa wo school fees so bo boyi uwie so a emu nyina mo bodi kra ta ye pe nti Richard udine kofo ana kopo Frank and on also the about say education minister or sreno pin porter no fama university graduate and mo akasa ye ne mo won komodie e wujumadi ne so anything ma me na mase na yemfa nsi me hu say messages no nkrofo ahia se kire o madwen e de fa de ekoso no ho Kwame Nkrumah de obi antumi fa ne ho ntoto dabi obi a obe na agene so de ne ho toto Kwame Nkrumah no ono ani nunu ne ho asere ununu ho asere no person o ka bibia ma mampani akufu ado ani je wonim die ntia no yesa no okay mi ma no o de adwo da ye beka ho asem loading boy do abaka me say we yakasa na oba chirechire mu nchirechire mu no mampai nanado na gasa kwa wanya mic no nanado no be ka cho says what's happened kakra bi no say nanado abekasa Dr. Bami abekasa Dr. Napo mi be chirechire azam na muga ma chirechire mu nini chese ho kakra na me ye say enne no ye say enka Ghana say na mo adawroma na ni to me no ani yati mo ma ye fancy sama ma me ye bi we yi ba bi donku yi okay ba me nye let's go ayi mpacho come accommodate my we dey me nyonko brebo we schoolmate and o sound say me dorm mate and then yankopo adawroma oye adwuma ewo Ghana Immigration Service headquarters Accra ye friend AICO2 Collins Mensa yeah and eye wawoda yankopo nhira na na chairman accommodate no enya fanto me so sembe kreni ye dey accommodate na yi ne mere kakra enti ye start ya ye bro biante enti enne eye menyonko pa me call asen off no on da bebo me ho ban se ho yi ne kurum
enya sa anka by election nke obi papa metantan so aha nti wasanso em schoolmate no ya me dormmate AICO2 Collins Mensa Ghana Immigration Service enka pumpuni man nyabotre yensanye bibia foforo ye bibia foforo afa no na so afa kwa ga de mfoni na to afa no mfoni na to let's go aha director yeko eji abusiafo ene samba grade abusiafo O2 Mensa Collins ene eye wa woda oyi adwuma ewo Ghana Immigration Service ewo Greater Accra headquarters nyankopo isira no wanya okese na onto nkwandam na se watu nwasuo se obesom oman Ghana no koso anya akomapa na som ye wono kwaredie mu ba mbo adwuma mu de twede apo nyankopon na bebo ho ban wo se bebo ye ho ban ya wono so bebo ho ban na wakoma so ade se die nyina bebi apese oyi adwuma yi kopim bia no nyame ema no mram emfa ema wo ma wapomde ma panso so yedie nkwa tentene ni sika se wa brabo mu ma amen amen yada say free man abayite and so say this government no aye na je say nkomo ho abayite nkomo ho ya Isaac onso so yada say on the ayiko no ene brofo a otimetwiro tide bia ayiko fori nyame che enso so hwen live the free Kumasi intine Kumasi fo no adwen ne pa yada o ma se abusua ye nyina ye etwa ye ho abaye ba Maakye toaso Mafo bropa metre hunchu capsules abada hwa ye makana de kaye ni o hunchu capsules e wo hon mo a entwe ma prostate enye kese me hawo omafo amodun so tentem mo amodun so so a ne mo ye mo ya anase mo ntimi nyonso kra bodun so so ne mo hihye no obo ana jonso no kra mu apan bienu ne ya bese no ho obi so hon mo a jonso de tenten wan kan ho kra no ya jonso gu no ho ebi so jonso no kra etwetwesi sama ne hunu woni mo nyina ehu muaye ene hunchu capsules menia no ma ya ma ne hunu ba ko ye fichi kro mu nsam na me sei araba bazen pills ageme pa enti me kan forma mo sa wo kwa fichira wa sit me hwe usa na wo hometi etoda bia emoja nitimi bapi dodo anakra se bia na twetwesi edu so kwa dia emakra emoja nitimi ni mu afusa na yie etoda wo kokra mpo no sa no ho kani behia wo enu ni afichikro mu hawo nkaye ni nyina eho adro ani araba bazen pills araba bazen ena bema wa your best kuba do bembra kwa ana ebutu afra kurumpe for 0504 9066 Hey, Efia, mi hu wache papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Adome na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de, eboa ema enkwamo woni paduam gina naso yie. Na senya hoden ekutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a. Minute be se du ekosi dunum entem no. Na wanom. Enwure nso saa bra wode de awi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no. Kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edudie edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton nro ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi Herbal Tea na eye immune system support. FDA age edwedie nkratoi atum. Yes. You are Kwesibu Dibesie. There you are. Yes, Ahenkan 93.3 FM. Osia dear yo. Yes, yo. Ahenkan Intertown Soccer Fiesta. A Basel live 3rd day of August 2024. Achimbatabi is the venue for attraction. Me say, nipa beba papa. Afeti participation teams no. Achimbatabi, Achimbieni, Achim Asene, Achim Abuabo, Achimu Dan Kwanta, Achim Nyamebechere, and Achim Gaha. Now nim first match at form no. Achim
Achim Batabi any Achim Bieni, Achim Asane, any Achim Yamebechere, Achim Dan Quanta, any Achim Abuabo, Gaha, Egna standby. No him Kempon Football Academy at the Scout, Ababa replace on modern Bokosro, Utria, Una Okron, a year exhibition of football talent on the 3rd day of August 2024. Our Achim Batabi, Nana Batabi here and in the Dom, Edomenunyam Ababatayachi, DC, Honorable Alex Inkum, Honorable Kwame Abwaji AK Olua MP for Asani Manso Akroso Abato Petraso. Me say, a Dano, Ampe Bega, Manaji Trophy, a Achimbian Yanaza Chimbatabi, Achimaba was some Zekiel, Debbie, Eben Achimdan Quantaneje, Achim Yamebetre, and me Achimigaha. Me say, Ubia no Bia, Fish Jacinity, ye Bewudu Yakiko, no Bain, our ball boom, bra, near Niskas, Ahenkan 93.3 FM, Ababakati Reza, Udianka Kwame Abua, position number 7, made me book Carbona, a go. Sponsors, Akunfi Roofing Systems, Dan Wook Enterprise, Angel Bakery, a Pano Show, J.A. Bani Company Limited, Vine 20 Disinfectant, Wadia Jibebia, a 3rd of August 2024, Empire Edra, our Achim Batabi, we a Intertowns Soccer Fiesta, about Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Abusia da sesima edu enson ena abo apa no pa no nkono eho na hyene nso se ma ache ni dwumadi ni din ofreme obowoba ofori amanfo ye to aso na afei ye de nkomo no ne aka nyina de ato aso de ama nanso ye koso anso aka yewura Matthew Puku Prempe ene NPP sadom ni nyina se woburu abrewana na wote odoma nkomasem ma yenka abakosem we kakra na afi yemfa ntoto hu mi se wo so question kakra wo mo kire se na na adode no eye papa aba bia ma ya wabɔ ne homodin che na na adode no nti yebisa Ghana nya independence 1957 ena Ghana nya ye fa ahodie ye nya ye fa ahodie sa 6 March 1957 no sabre no emu ena doctor Kwame Nkrumah no ati akonwa so oboaye wabra no omo asi Kumasi College of Technology ene ye friend KNUST omo si no 1952 sabre no na obroni beka se eye colonial era ena omo di si ye botaya omo edisi Kumasi College of Technology Dr. Matthew Puku Prempe ko bi enam so de be ye doctor no botaya omudi si ye nyina ne se wo de ba beboa na ye ba no technical education si ade ensa eye bribidi ama ye ho no wo de ba be pejam sabre na oman Ghana ne ye frɛ ye Gold Coast 1952 no ayi si ye no ne ye frɛ no Gold Coast Kwame Nkrumah be so mu boa ya ma ba be free eye Kumasi College of Technology no Emma obroni beka se e transformie Emma college no afei omo eba beye eye full fledged university eno na omo san etu din ni biem a omo de to eye Kwame Nkrumah ye ba benya Kwame Nkrumah University of Science and Technology ewo 1966 abako semene kakra wano no ene KNUST oba omayimu anase abibiman mu na opesua pon omo abobre gina omo nan so a untumi nkan enyi KNUST emfrim atete mpanimfo bebere wo man mu emu adokotafo emu professors ewo Ghana ha KNUST Dr. Kwame Nkrumah ne nsa no adwuma no bi no ena ama ene atete mpanimfo sa owura na po eka ho bi Dr. Kwame Nkrumah ye dinamamuo ede tutu obi de ho anase ye de MPP fo de tutu ne de ho a yaka baako Kwame Nkrumah boaye ma Kumasi eye college efiri ho ba be ye Kwame Nkrumah University of Science and Technology ene pepe omampani Akufo-Addo ne de we he yebisa simple question se de ne de tutu ho eni ti ye fa we de ne afo we de ne de ato ho ne ahwe enti yaka Kwame Nkrumah ne nsa no adwuma baako
Omampani Akufo-Addo university ben ena omo 8 years, almost 8 years yi ombetumi di omo nsesi ombo aka say ye start here from the scratch ye na yesi e de abeduru ha eye question ebia na minim ekoso baabi minim ahobrasie mu a owura na po ene MPP for ahobrasie mu o anopa yi mibisa monso mu university ewe he ne ye mo ankasa mu see ye from the scratch ebe pem ne a ebetimi aka say we ne MPP for ba ye omo abesi ye kra de ye ka Kufuor de ne de abom ne ya ma adwuma na ye mremremre de amamo enti firi Kufuor abre so be pem Omampani Akufo-Addo abre so university a NPP for mo na mo de bo to fom see ye ababeduru baabi aduro no ekwan no ye de ato ho ubetumi de afa 0533 898915 0533 898915 fafa ofabra kire yen university we Kufuor ban NMPP aban a Omampani tesu sisi ye no o kabo mu a wo mu no mu see ye from the scratch ene assignment ya ye de amamo no Nyankopon ya ademo ase say ye ba bia no a ye beka bi ne ye bisa se mo nso mo de ye we he na ma kire yen ye bu man eye fact and figures data ene ye juxtapose ne ye de adi dwuma no meda se ene assignment ya ye de amano no se ebi wo ba bia madaroma mo mra meka kire yen na ye nyina yesua de Kwame Nkrumah be ye bi nti ye nya hwe mfa enyi na ya enwo se yese ni din saa obeko anu atumu wo ho from Kumasi College of Technology to ene KNUST a enyonyam abem Kwame Nkrumah nsa no adwuma ni bi no MPP for me kire omo de omo aye from the scratch na yenko yen anim eno ne just by the way ye bisa mo they say ye ba bia ye bebisa mo question ni bi mama ye adwuma nti ye ba bia ye bebisa na ma kire yen yesua de enye niamo ho nsem enye ni tan na mum eya desua ya ka baako omo nso mra meka bi mfa nkire yen na ye nyina yensua de ye ko yen anim kakra sima aduonu miensa abo apa no pa no nkron ho na ye beto akoso adi nkomo de amount se obekai a ya kinkan messages bi wa ha no mo a na message no efa enwumesua nsem ho na unemployed teachers group in fact a groups ankasa omo kire se ase empanimfo efa nkrofo bi adwuma mu no ya ma omu din ti wo mo bonyo so ye betum no mirika pa ne akwakodin mu nkomo de ama teacher trainees omo nso di eye ntete abe ya kirekerefo wo mo kirekerefo e ma wo mo ntete no ankasa no me no kasa wo mo ti atua koba e bosome obi anka ahwe nkire won inti omo so abontrene so omo so ebe demonstration e di etia saade no a koso no afei yefiri ho no mo nso a Ghana Federation of Labour and omo so kire se wo mo adi National Pensions Regulatory Authority omo adi omo ho ya so mama omo omama senate for clearance se omo hotels no betumi aton yebisa se ehun kra hia se presidential candidate no omo hold debate ewa abatfo bi mu ana yebecha ase ani akodi nkomo ye ne kasama for edema coalition of unemployed university and diploma graduate teachers kotwetwe enkomo wo mo kasama for ye Francis pra wotimi kan FM suni machi Bacho meje so pumo kodie nyamya de na emu aban na yedi ni ho ya okaka enu enti ni aba adenti mo di aban ho ya wi Bacho edi kan mechi e wechefo na mama mo achi enche bia na aban ebi portal yemu bia ye school ye wo national service certificate na fi actual license exam aparte ye apply ya only pursue na mum no kwase na wo mu se e portal ye omu bie ma colleges of education on kwa se omu apply wabra university graduate for
any diploma graduate for Ahenkan. Nampa show the Fiano colleges of education almost university graduates and university schools are filling a degree and a university graduate for to equal degree. I think I can get banana buying a teacher for. Kamiji ya 2 years like a 10 now. Nka buying a thank to me 10.55. If I say you could degree maybe you could license you should be. At the same time, you sign a national service certificate. And if you only say I buy no any and the sound won't be there. They are the Federal Capier Aquacoma Ministry of Education, Ghana Education Service, Parliament. Say, among no money are buying on Catana. Send a Muyama no more colleges of education. Among the same thing, and so on. My essence, you could degree, you could teaching license. Okay. All right, but more than one to former TTMU Saint Amon so omu be recruitment portal no omo amfa mo anka ho. But your man the ma using dia artificial ma ye say omo pressure finance ministry. So more attend na omo tumi recruitment. But Ghana na your way. Omo betumi aka no sa na so dia na nkesa. Nti so far so omo tumi recruit bi a ye post omo na die. I was saying I to me a candy. Momo no nye part of omo a omo ye bonded na bonded na nkasa no se omo ye fi ho. But you see you nya ye wo degree. Okay, can no omo wo diploma. And I ye wo degree. But you see omo upgrade to degree level. Omo upgrade to degree level dia. Omo ni ye nya abeyete. See school kuti omo so you nya Ghana for also which me kuti yes so e can be and for the past 5 years we won't be a portal officially say who kuti graduate teachers more expectation yeah that you work akra na we dey first kutia and I do washing and since I yeah a bad thing part of which me for how many years now? How many years now? My school I bet net in a fear munye adwuma. 2019, 2020 ever. 2019 be pem 2023. Mpacho mo posti media 2020 and omo be portal. Omo bia ya na ntumi amfa obia na obia na etumi efa no enye obia na etumi efa no metumi aka say from 2019 for no 2020 ba na ebi mote ifie 2021 ba na etifie 2022 2023 and afi omo ko omo ye national service ya omo beli omo so ko aba be kan they kind of say we diploma graduate teachers so enfin sans almost so kan diploma graduate so etifie that be omuni edwuma biaye ba endra me ne nkrofoni bi kasae omo ye omo services sisi ase de wo kan say nche ebekwa awieye yes me ni bi kasae a omo che say ya posti wo omo a ebehya ase one locations in the Shasia ba a free September echo. Omo ye hemfo no no. Omo ye national service. Yes. Omo ye national service. Me make sure say see me time post you know. It say after now no mo ni national service certificate. One of the requirements now. Ebu my post you. When you give this national service, no to me answer your amount for certificate.
and recruitment we say about strictly for colleges of education 2022 for Nkwa. Maybe now, and you know, on be a part of Sankrofono. I see. All right, inti empenim for ben and matimi akohia wo mo a mode mo nsem akoto manim na o mama mo ano ho ba ana se de atia ne tie. Joda etwem you anamo eko Ghana Education Service. Omo na ente omotimi amayem wa se Joada ebe. Yembra na yembe jimbuaye. The son for Vice President office. Now, since if you know me around at the moment, Job by the Tinenka, enter until Moncaye, Parliament, she until Moncaye, Ministry of Education, so you until Moncaye. If you are a Joada airbay, you better call Ghana Education Service, and I have a job Mumbai. Any wa kan say ye betwen na mo kwade ye besi bia ne aba ne aba beje emu nchiremu ye beda ase anopai pastor so ye beda ase na ma fa kwenja we so ada ye chi typhoid na so ase se omo yan abotre e di omo ase omu se ye betumi aboa na de prekwa ye nya ye hwehwefi aban no ho no ye nsa etumi ata ye sho omo bo se yeah, let's say, yes, she about one of them, so it's not a baby. Only I know for any beginning command. Sure, much less yet. Papa, you are buying to me in costume. I think that we are by not the gathered for the account. All right, inti said ye kan no ye bekoso anso de ani adi machi bibie ne e beba na ya ba beji mu nchirum ye da se. Yes, ye da se. All right, ye ne Francis Pra we kasama for the Coalition of Unemployed University and Diploma Graduate Teachers. And a kwatwe nkomo so whilst ye di sa nkomo we no akusi se wo mo supporters no bebre no anso send messages de ba wa ha. Prince Nukafo ose persons with disabilities who have qualified and passed the licensure are still in the house unemployed. And Anita Kofi so di biabasisi say if GES does not employ university students, why then do they say we should write licensure exams? This is not fair. Anita Kofi need your dear banana Prince message in my kind as I repeat you had what you said. We are very tired of this government. How can you employ degree holders of colleges of education without university graduates? Frank Muyung Konlan, as we say, post us now. And Sub Tonic, on say GES hasn't been fair at all. I am a posted teacher, but I feel for my colleagues, graduates, and diploma teachers from the universities. They must post them too. Now we all have the same qualifications. They deserve equal opportunities or benefits. Nedia or they buy I don't know. Kweku Buatin say open portal for graduate teachers and diploma holders to apply Ghana Education Service aba. Kweku Buatin di free Kumase and what they buy free man abayite or say this government no they and so edia ka ho. All right, so wait a minute, some comment Amadaroma. Modia joining in live on Facebook stream, you know, and yakin kind of mamo. Yet, yasada, call ama pepiasian pedu enterprise and a pay or sister main tia densi who near my dear. I was so do any chirim ewan honomo, almo pet and a bema near bebwao. Na also so dia washishan one sa to me aka. A him for no. Hey, Dion. Hey, pepiasian pedu enterprise, densi who aka dear. Ni nyina okọ ne hono mo a wonsa ebetumi aka bi me ba chọkọ na say yen chensin na opẹ cement na opẹ iron rods nketo akese ne adantem say strong marine balls na opẹ ni nyina ye available ewo eho ubehunu ye odan bo abo ye ben Akim State Junction sanso na Jubilee Hospital ye wo mo nchen hono mo a enkwantanim new market nso so ubehunu ye won ho so adru ye ne apia ni junction ne die ne hwe a chiase
ahwene ase ne wo 0244 166937 0244 166937 and 0208 299115 0208 299115 o fresh number we ebejo so Frimpong Enterprise so say o provisions ne ho akade nyina fabre no say e cosmetics ya fabra ensuo nsu na wo pe drinks na wo pa fabra wo electrical gadgets ne multi sockets ne ho niam nyina no ba on sabetumi akabi ne nkrobata ne doso enu nti ya na de wani akire ho Mandarina Hotel ase ho sanso so ena Canadian Bank dankesie ni mo ho uyi no de si nchen a o konkwanta ni new market ya obebie ne nkrobata ne bi ho no mo eneyi Absa Kane Barclays Bank yene ne die ne hwe ofoforo mobile bepo no akọ filling station no wo ho no a ubehunu yen ewo eho total filling station ho no ano ubehunu yen wo ho na oni aba be ka bom mepacho eho de ne de yentum efiri anopa kosi anopa semenhia adwumawura Frimpong Enterprise sebra na ne opebia no wonsa entumi nkan watete ne niam ne so ene nti wo beto a wonso betumi kitwe bi ato so na oni abusua no e de adanda mo ho yemfra adwumawura semenhia ewo 0244897525 0208 473953 0208473953 offer number na obejo so ura Richard Fiadomo president edema Chamber for Local Governance yene no nkotwetwe enkomo pani oti enkan FM suni ma che yo me da se mi che oni etiefo nya so no pe tiefo nso jo so papa no pe de ye ba ye nantese ye tiawa ye bisa wo se ye kwakoto aba na obehunu ye so mpanimfo a wɔn atwe wɔn ti si yɛn to wɔn so aba ne obedi nkonimu bɛyɛ mampanyini no yɛse yɛn ka wɔn nyinaa mo ano na yɛn ma wɔn nyɛ anobaaba yɛ ɛno ne yɛ bisa sɛ ɛho kura ahia ana ɛja Richard ɔpani Richard yi ate atom ti yenhwe si yensa beka no na yede no aba homa ne so Afrakuma Community Hospital si yenka nche se empomuden sem de eya mfa ni agro kra unimu odi hie bi a apomuden ti ama waye mobmobo a ya na de no akọ Afrakuma Community Hospital ni ahwe aboa na ma ne ho ato ne kama unimu obi nso atwo tete no a eye 0597005963 ama saman enyewo ama saman uduru Olympic Stadium hono mo a bisa eye taxi drivers ne say o kwa Afrakuma Community Hospital omo do beba na yatumi ahwe ama ho ato kama mo amu wo Shipon Tele Duburu Sansam eye fise mo amu wo Mayira Katapo ene ekwan ne so ho nyina satellite fo no mo nyina mo fuma ni nchiri mo ho no mo pokua CACP obia emfuna ni nchiri ho na onkoje ayaresa Star Electronics my fridge or my TV washing machine air conditioner ne ho akade yamfia ni nkyere ho antennas ni decoders ne dishes ni nyina obema ye papa owura Richard Asamba ahoma ne so pani na ye giwadwen kyere de afa enkomo bi a hya ase a enkrofo kyere so wo se ye presidential candidate ni nyina ebo abo ma no ne ye mo debate eno ne ye bisa se ahead of elections no ehun kura hia dabi ahoma no titi to meye yamfansi wo ekyere ne aka ho asem Star Electronics se saa niema mebubo din nyina wo ba onsa ebetumi akabi ewo ne ho enemo achemodan ye wo miaye miensa NIB Bank ne nchen hwa obehunu yen sanso so ye ne Ghana Commercial Bank ne die ne mo hwe wo mo hwa eye supermarket ne ho no an ye wo ho uyi no de si nchen a akona na abrosan kese no ye ne no edie ne mo hwe wo Liberty Lane hwa eya no Fresh Star Electronics 0244 121987 0244121987 0205 547623 0205547623 eye numbers ya obefre ne atumi agye so na abusua Jubilee Hospital apomuden ensem ede wo mo akoma so pa ene efia da imi no kasei diabetes ne hypertension o ma hyase a omoma ho education no a ekwan abefa so obedi aduan no benu mu aduru benu mu nsuo ne saa ne omaniema no na watimi atena se anyi ache ose ene how wani ene how mepacho odihie bi wafa yafunu ena opese dokotafo de omani di nachi
ana ya ka kyerɛ sɛ kokoyɛ test bi unhunu baabi a wo kwa ni nyina wo ba Jubilee Hospital a yɛbɛhwɛ ne atumi aboa wo kama yare no wɔse agye wo to hɔ no ne yɛhwɛ wo a yɛbɛyɛ ne saa wɔse ma wo kɔfie nso ɛno nso yɛbɛyɛ ne saa insurance yɛgye aban deɛ na nkrankran deɛ ɔdan boaboa mantra twene kɛseɛ ne so ɛna wobɛhunu Jubilee Hospital ɛyɛ na wahyɛ ne nso sɛ ambulance service nso ɛkɔ so dendenden paa anadwo da suom yɛ adeɛ bi to hyɛ wo so a frame 0244 575799 ɛna 0241784645 o frame number we a ɛyɛ a Jubilee fo bɛgye wo so na wɔn atumi aboa wo yɛbɛhwɛ si yɛbɛkɔ other stories ne so na yakwakodi emu nkɔmmɔ ɛde ama wo ɔpani no kunkun no yɛ adɔɔso kunkun ne yɛ adɔɔso nti yɛnhwiri nkɔ obi foforɔ so na yɛne no nkonkodi nkɔmmɔ yɛnkɔ obi foforɔ so na afei yɛnhwɛ sɛ ɔno deɛ yɛn nsa bɛka no a na yɛne no mmɔ nkɔmmɔ nti na from unemployed graduates any diploma teachers wɔn nkɔmmɔ no sɛ senate deɛ no nso ɛkonkɔn ho ai ɛna adesuafoɔ agye ntete aba bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ teacher trainees foɔ no nso wɔn teacherfoɔ ɛkyerɛ ɔmadeɛ no ɔmate atua ɛkɔ bosome ni yɛnka ho asɛm ampo for bright ɛwɔ metco ha teacherfoɔ ate atua nso wɔnka ho asɛm o ɔmɔ so da mo akyerɛkyerɛfoɔ mo kyerɛ mo adeɛ ama ɔba bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔ ɔman yi mu ɔmate atua na wɔtwe mmiɛnsa ni ɛkɔ bosome ɔmo nyinaa keka ɔmo anu atum because of test con ne hwan anti test con 10 you say 10 NDC for the year me hunu bɔda yi ɛhyehyɛ ɔmo ho ɔmo nka because ɔkɔka ne party animu ugu ase na empani abuba to sɛ ekuro behu bɔha nso ɔno nso behu we see a friend of Frederick odi free nyinam na ɔde aba ɛna ɔmo ani abre no nti sɛ ampo for bright mo ehunu no ɔmo nka we mu de ɔmo bɛka ɔse university graduate teachers have been neglected over the years and we are calling on government, especially Ghana Education Service and Ministry of Education, to undertake the necessary steps to ensure the posting of all graduate teachers. The coalition of university graduate and diploma teachers are really worried and very concerned about this issue and need immediate resolution. Frederick Edifree Enyinam Eastern Region heya no de aba nea ofre we no ene nkasa ne bisa ne nasem Yesumo Herbal Center Kumi Herbal Tea ɔde aba abɔnten ɛboa yɛn Kumi Herbal Tea yɛhunu no kore no ma momyɛnka especially mabunu no a yɛba no yɛma kwan ɛma we mu a ɔma secure mu future awie bebre no a appointees yɛ tete akonya so sisi yɛ bebre no a ɔmo wie a bebre no antena Ghana ha ɔma secure mu future amanone ɔmo ma nko school Ghana ha ɛni nti wo yɛ babunu na oma ɔmo di nneɛma bi hyehyɛ wɔ adwene mu uhuru no kora wontumi nka na hyehyɛ wo ho because of what ɛyɛ nea mo wɔ asɛmbɔ ne po mo wɔ asɛmbɔ ne po paa enti ɛno no teacher trainees trainees for no wɔn yɛnkyerɛ ɔmo adeɛ o because ɔmo akyerɛkyerɛfoɔ ɛte atua nti yɛnkyerɛ ɔmo adeɛ ɛkɔ bosomi nie ɛkɔ bosomi nie ɔmo akeka nkɔma no atum na ɔmo tete hɔ wɔn nso na ɛba bɛkyerɛ yɛ mmɔfra adeɛ o yɛyiri o Yesumo Herbal Center na ɛboa yɛn boost yɛn immune system na yɛn nya hoɔden adwuma bi a yɛkɔ akɔyɛ no na yɛde akɔ akɔyɛ na boa yɛn kama Kumi Herbal Tea na onsanka bi anopa bi a tea bag no wode ba akɔ bɛto nsuo hyiam no anom simadu kodu num ntem no wo nse wayɛ pampe ahoɔden nko a na onsoso wode ɛkɔ na I don't know and why messages from graduate to one for no
No. If they want to contribute, with my omumra. Mamma may contribute. No many abre. Tongue. Omu ye mebu no many abre. Because Obi a school to fear from 2019. Now will be a portal a fan for na 2022 for badge and a pen au fa or more. Opposite 2021, 2019, no more cano. Omu inkodi dien. Into many bresam. If they want to phone in, they should do that. Omu fremra. Na yenti womo. We message your dear Benio say we were expecting to hear from GES today, but they are still turning their backs on us. We are giving them an extension until Monday. If they fail to meet our demands, we will exercise our rights. On Tuesday, we will take democratic action against them, showing them how desperate, tired, and hungry we are since we completed our studies over 5 years ago. We expect our posting on Monday. #GES, #post us now. We Marcia from Offenso. Nedia Ode Abba, I don't know. We say hello. I go by the name something or the any Canada. Or see GES hasn't been fair at all. I am a poster or so no they are posting there, but of feel the money nianom. We na oye or demonstrate or mamba pursue. And your more defend the papa we bonyo also can test con ho and into one can of creno. And you more kumi about tea. And also so ye gusua ye bon hu dawuro. Say e boyen pa. Kumi about tea ne boyen. Kumi about tea no e boyen. Inti mansanka be beboa na na chimasi amoafof ochini ba Kennedy ho nyina wokọ a wonsa ebetumi aka kumi about tea ni bi na de akodi udwuma. Bra Joe, bra yaw. Ena bosome omo osuedru. Ofa yaw nso so achiase ena bra Mike nso so saa. Kwaku amu a wokede. Mepacho mo yensanka bi emfiri won ho. Uni obi o maware emfi bebreni a wo ho aye den dia ma wo mo a. Wadaroma na watumi afre no ma pewahwe. Low sperm count, fibroid hepatitis B, ulcer weni ohwa ade a unhuru ni ye, BP, HIV AIDS o mema ya tonsuo mu a obepeja agina ho. Ema pinfo no mo emo banufu abofra onyanya mfinhie adu emfa edroi bi 0248 716402 0248 716402 0503 785656. Offer sa number we ya ebejo so ne atumi aboa wo. Afei ne kra company a wo kra ye mu ene eye ODI Electronics, OD Media Network no ene de aba me pacho we no nkomo we no nze anye nkomo foforo ya ka ho asem de a kire wa se ye ba no home appliances, TV, fridge, ne ka ho rice cooker no mu a okọ eye OD Media Network, ODI Electronics no ho no a nya wo pe bia wo nsa beka na wati media kodi udwuma. MTTD ye no mu ne di enhwanimu ewon kwantanum ho frame 0539 500514 0539 500514 ofresa number we are yebejo so message amenya wo me personal phone so wa ha onipa ne se onua enye teacher trainees ne pew ene wo mo awie school tifia ye mpe wo mo nhweye nurses fo nso so saa o se nurses fo a wo nso so o makọ ntete ye tifie ebinim kura de o makọye rotation o ya eno nso o ma osika kakra eno so maaye na yemfa nyemo mu nyina yemfa nyemo o mo ekamu enne o musunya mu nyina yemfa nyemo because mu bebre no ama mo ho kwan ama empanimfo ne de politics na wura mu ene o de acha mu ene nti wo kosua poni mu a ya cha mu mienu ye wa NDC adesuafo ene wa MPP adesuafo ena ne MPP ye nye papa ni nyina no mu defend ene we mu su tu jagum o tena ye koto aba ne sesa we mu ba be tu jagum no we mu defend eno ne ntete ya o mo de ma yen from the universities. It is so pathetic. Ntena wo nursing training colleges a o mo de 10 years wan ne test kon no e de ato a mo ho
ɛna ɔma kyɛw mu mmienu ti ya kyɛw man no mu mmienu tu yɛ de politics yɛ de akyɛw man no mu nti onipa de sani hunu no kora wɔ nka biem ɛyɛ ara mo send messages ne de ba yɛ ka kra ne yɛ fam kra mo ka nipa ya mo de aba mo nkam bi ma yɛ ne yɛ mfa ya fam kra mo ka nipa ɛne ɔmo aba de mo yɛ politics kra no a muntie ne yɛ bɛka kyerɛ mo so ɔmo aba na ɔmo de mo yɛ politics nanu yi a ɔpani bɛka sɛ ɔmo release alawa ne bi de ama wɔ mo hwɛ de kɔ so kura mu enti yɛso ne yɛ mpanimfo a ne kura wɔ mo no esu ne ban yɛ kura yɛn no mpanimfo a yɛbɛnya wɔ mo ane no ɔmo te ha yi enti yɛnya hu hwee kura afedi ara mo kekam ayi me ampepa nwum bi mfa enante mu na yanya ne yan sorry so unya hu hwe o samusi ye mu bi no sabe yen kama mo party nti yetan mo but dabi na mbehu se no kre nsem ena na ye betena ha no mo ye kan de kire mo na enam se na ekotwiwu nti no na oto wasum se ye ka ne enye de pe enkofo ni bi enwom ni bi tum ne enti kakra ne me sorry so Krata away from Dr. Matthew Puku Prempe. Listen, asamuba ni e kan ohun. Enkrofo feel say we be a any time bi nya ni time nya time. Ye kan asem wa so pani na anka say yie. Empanimfuo bi hyase ase wo mu defend. Ono ankasa ba abaji atum sa fe wanka say yie. Enti mu ana mu defend no how far na? Krata aba bonti sisi a me ba be kan na ma sorry so. Ono no agya tum so anka say yi enti mu ana mu defend no how is business now bibi amusim be defend chesa mo de ye kamugu musim ko defend a wanka san wo conscience nka hwe nkyerɛw no an so watu hu agum akwa kansem a tie ne krata wa twaba menkinka ma na me sorry so or say I did not mean to denigrate former president Dr. Kwame Nkrumah or any other president. My statement last Tuesday 9 July in Kumasi on the performance of President Akufo-Addo has elicited varied reactions. The statement reflects my personal opinion about President Akufo-Addo's impact relative to other presidents we have had. I wish to emphasize that I never meant to disrespect our former president, Dr. Kwame Nkrumah, or any of our former heads of state, including my own grand uncle and mentor, Mr. John Ejikumu Kufuor. I note the concerns raised after my statement. I apologize sincerely and regret any discomfort caused. Thank you.
Dr. Matthew Puku Prempe, running mate to the NPP presidential candidate. And what the aba. Nti mu anamu defending. How is business? Yes, I'm with you, Jambo Mufo. Hey, and Yatimu Gumua. The winter. And maybe some. How is business now? One guy's atum. Said your kind when who is uncle ye into a pound chow. Watch the aba. Never per se pie free nanon so. Watch the aba. I can gain myself somehow. I will say pie free nanon so. Near who say, in fact, he did not mean to denigrate Dr. Kwame Nkrumah as he said. Ye build a society. I was a sanctity. A order of the day. But a penny be babe can semene nya yen tumi nhwe na nim nka nche said waka ne nye na wanya nkrofo a obi mutumi from ho or ye graduate hwan wako school ha wawie na still they are defending mediocrity e wo mayi mu omo defending mediocrity wo mayi mu all in the